nuko dutangiye mbere yuko dutangira filime abantu bakuru rero ndabanza amasomero giye ntabwo nyine ndi nka babandi ugira gutyo tusaya kuza kutajya usoma amazina ngo erega buri amazina nuko babyira abantu nibumve ndababyira Film District abona bateguye neza cyane abategura baracyategura Incentive Filmed Entertainment tujye gutangira mu kanya n'iminota ndako nakanya gato Sierra Pictures tangira duterero ndagira kuri kintu narebe wari umunsi mwiza bwakeye neza Film District nabakugejeho nabateguye amashusho ndetse banayatugezaho nibo batumye turyoherwa ariko ubwo mutibagiwe genye kugafatamo ubusobanuro n'ubwonge nuko tuyitangiye twatangira abantu bakina ibintu bya circus ni hamwe abantu bagenda mu murwa wa Ohio ni umurwa uba muri Amerika abantu rwose baragenda maze bagakora amafaranga yabo bo hasi no kuyarya dore ukuntu abantu baje kurya amafaranga no kwicundeba gusa ugasanga umuntu arimo ararya amafaranga yicundeba kandi wacu abantu bamaze kuba bahanga nta muntu ukirya amafaranga ajya kwidumbaguza bazi ko KGB yashize ntawe ukijya ku mazi reka da abantu bamenye ubwenge uragura agafilmu kagatahana dukorera hariya mu mujyi uruhande rwo kwa Rubangara tugakorera na Nyabugogo yarangiza akagura agafilmu akagatahana umuntu yagejeje agafilme mu rugo nta kindi akora bari ukurya ubuzima kumva ko abantu barimo kunezererwa hano hantu hari undi wavaga mu modoka Jennifer Lopez n'umucuranzikazi Jennifer Lopez Jason Statham n'umucikwe harimo abagabo benshi cyane Daniel Banharit nakubwiye Jason Statham bakunda kumwita transporter ngumutwazi w'ibintu n'abantu yagarutse muri Parker umupakizi Parker umugabo yaraje ko yakaje n'itike ye ayida yishura yambaye igipadiri ni padiri mwiza cyane padiri acunga ibifaranga hano barakora my friend abafite amafaranga kumbe barayasora bafite n'abapolisi babarinda ni benshi baje kurya ubuzima hano hantu imodoka bajyamo ni za abapolisi nibo bagenda babaherekeje ni mu kagigi ka Ohio padiri arangije sinzi ko uyu mupadiri ariko yaje kugura amatike gusa ko akomeje gucunga uzi ko kumenya ko abakira atari abantu bareba n'amasiganwa y'ingurube dore zakabavu zakabava zitazabizuru bwa bizuru nabwo barabucunga iyo bugiye kwiruka ni bwana bw'inyana n'ubuhene buriruka hariya n'inkwavu wabakire bo barishyura ababuze ibindi bibanezeza umukobwa wa mbere mwiza dore nuwo nguwo niwe nyiragatafari gasumba utundi umukobwa caho abereka ikiga ayo data we ayo abasore murabazi iyo babonye bararoba dore ibirori wo kacwa we iri uruganda ndakubwiye afite amafaranga afite icyitwa gafaranga ubu kinacyo cyaje kunezeza ndebera nakubwiye yakuza nashaka nababyinira mu karito dore nabandi barimo barabyinira mu bintu bidasobanutse aho ngaho baje gushimisha abakire bo bakishyura muri za circus ibimwe mu bintu bitanga amafaranga mu bihugu by'Iburayi ku buryo hano hantu bashobora gukora kurusha bank uko ikora ku munsi faranga yakirwa bari menshi cyane ntabwo kandi uvuga ngo urayatanze urasubizayo bank aho ngaho niho zihombera urabitsa ukabikuza hano nukubitsa gusa ayuzanye ntibagusubiza ni benshi bari baje muri ibi birori kumbe cya kigabo cyambaye nka yakuza hari undi waje maze aracegera baragendana yakuza yambara nabi gusa uzi ko buriya kanuka nk'isekurume y'ingabo uzakegerere muzambwira sekurume nkuru raka faranga nuko riza ribitswe riherekejwe faranga bayagezaho bagejeje kumbe ibi bigabo bibiri nabyo mwibuke twabonye padiri ugura itike acunga bajyana amafaranga tubonye n'abagabo babiri nabo bambaye rabi bacunze ahantu hajyanywe amafaranga barangije baza bihuta urebe filime yiswe Parker umupakizi nupakira iki barangije bafunga umuzigo nako ikintu uzi kigishitingi hanze nabo binjira mu yindi mu kantu kameze nka koridoro batangira gutobora naho bajyanye amafaranga berekeje wana ni wa mafaranga itike yabura ihombera ubusa ubona hakuno kumbe padiri nawe afite uburyo yaje bafite uburyo arebamo abantu hakurya hari ikindi gisore barebanye yewe wafashe kana kugatomborera ko bamaze guhomba menshi wampakije gafite utwinyo shaho nako gafite ibihanga araka mugabo aragatomborera arangije ari yifatira inzira aragenda kumbe ko agenda umugabo ntabwo arimo kugenda agenda yarongeye ahagarara aho hafi urebe filime
uko babiri barimo gucukura ikintu zo aho bagomba kwiba hari uwaje hano nawe ari kuri ibipirizo basa naho ari abantu bari kuri gahunda idasanzwe ni wowe umutomboreye mwihera igipupe urakoje wa mugabo uyacunze neza abona ibipirizo birimo birazamuka ntabwo ikigabo cyari kwipone ibipirizo ahubwo kumbe hano hari urugo rwa rugabo rurimo rurungurukira abagore gusa do mwana nk'umuntu aduturutse inyuma akaturunguruka namukorera ku muhumetso we kananga akereka hakurya ibipirizo ko byazamutse abo bagabo bari kuri gahunda imwe tu kumbe bari kuri gahunda imwe tu hakuno hari n'undi uri mu modoka uko abantu bose tubabonye babiri aba barimo gucukura hasi bambaye nka yakuza dore bikweto nk'ibya Didi ababo baje bacunga amafaranga aho yinjiye niho barimo gutobora padiri twamubonye acunga amafaranga ajyanwa na polisi hakuno hari undi mugabo iki gisore cyakomeje kurunguruka abakobwa nacyo cyabonye ipirizo bizamutse hejuru menye aricyo kimenyetso gifata inzira si cyo gusa hari n'undi mwirabura twabonye mu modoka Sorry sir, live shows are changing. You're going to have to wait 20 minutes. ihangane ntabwo hano hantu wahaca kugeza iminota 20 imaze kurangira please umugabo arongera arahindura hari aho yagombaga kujya gahunda zabo zitaba zipfuye menya ari abajura giye uko mbibona bashoboka kuba ari abajura bills in 5 minutes. Wait for my call. $20 bands, please. ibyo dukora byose abahundi bagomba kutegereza minota 5 aka pause ntugategeze filime kubera ko nshya cyane zigenda zifatamo twa pause Rankin, grab me a lemon. faranga ririnja dore aho baribika abapolisi buzuyemo bageze gutya abona hari umuntu ku muryango padiri araje arakomanga Jason Statham This is gonna be fun. bigiye kunezeza hari umupadiri hano there is a priest. Sorry to bother you. I'm on a bus back to Cleveland at 4. I was wondering if there's someplace I could put this. nibazaga niba hari ahantu najyana ibintu byanjye Right where he came in, there's a blue building. That's the hospitality center. umva hakurya hari inyubako y'ubururu that's a hospitality center ni inyubako ngo batangamo ubufasha hospitality ni ubufasha We're more than happy to help you with whatever you need. genda hano rwose ntabwo nabufasha dutanga hano harimo abashinzwe umutekano muri padiri na bagenzi be Drop it. bunda hasi Go. hasi niba udashaka gupfa n'abajura mwese hasi aha niho harindirwa amafaranga 487. Type it in. babajuriyaga nimero ifunguraho agafaranga karahita kavuga barafungura ntabwo amafaranga barayabona yose bamaze kwemera gufunguraho hamwe Need your phones in a pile over here, please. telefoni yanyu imbere aho tuyareba please turabinginze Hurry up here! vuba ngo telefoni baranaga kumbe dore mugenzi wabo wundi utwaye imodoka ubategereje dore cya kintu kirimo kurunguruka abadamu do gifite ikibazo shana n'abadamu kirwara allergie iyo kibabonye allergie hari ibyo nawe yagombaga gukora agafasha abagenzi be binjiyemo indani kwiba Don't steal from people who can't afford it. And don't hurt people that don't deserve it. So relax. twiba abantu bakwiye kwibwa ntabwo tujya tubabaza abantu badakwiye kubabara If I say I'll do something, I'll do it. You say you'll do something and you don't, make sure you regret it. uyu mugabo afite amabwiriza shawo twebwe ibyo twiyemeje turabikora iyo namwe mwiyemeje ibintu nimubikore mumenye neza ko muri bubabare icyangombwa ni ukumvikana kumbe cya kindi cyaciye inyuma kimwe gikunda kurunguruka abadamu cyacanye umuriro ni igihe cyo gutwika hano hantu niko bari buve hano ngire ngo hari agafaranga bakakiba batyo bajura ku manywa y'ihangu bakuri bya bindi bavuga ngo kandi tuzacukura inzu tuyicukure mu gicuku bantu mushaka kwiba de wanu muzaze kare na Didier nicyo kimugenza filmira Only Mr. Leeds has those keys. Shut it, old man. Hands behind your back. Everyone, hands behind the back. amaboko inyuma y'umugongo mwese mwana wari umupolisi shaho ugira ubwoba no mu nda hakamurya Back down, sailor. subira inyuma I make minimum wage, please. I nobody. I don't want to, please. ubuzima sinababazaho umuntu Shut your cocksucker off. Blow your head off. funga umudomo cyangwa nurica umutwe mundekere gato padiri araza aramwegera paka filime niko yiswe abapakizi baje gupakira iby'abandi Take it easy. bitwara buhoro Take it easy. take it easy bitwara buhoro It's gonna be just fine. uraza kumera neza Promise. tuza kagabo kari kagize ubwoba shaho gafite umutekano kari ku isaha yose bakabika mu rusasu Got a girlfriend, Ben? Ben ugira inshuti y'umukobwa She loves you, right? batangira kukabaza kugira ngo gatuza abandi bari barabahambira amaboko Hannah,
Ayo data mutimrandi unenda kuvamo. I'm around Hannah, watching this on the 10 o'clock news. Tangira kumuganiriza ko agomba gutekereza ibyo umukobwa we ntatekereza ibyo barimo kubakora nta uri bumugire naba pfa kuba yitwaye neza. Hurt today because of your cool head. Tuzirisha umutwe wawe. Warm hand against your cheek. We. She's gonna look into your eyes. Like there's no place else she wants to look again. Umva ibyo ukora ibyo ndimo kukubwira. Nta kibazo kiri bubeho mugenzi nta mwanya dufite wo gukora ibibi. Thank you, Father. Urakoze padiri. On the floor. Urakoze nzakugira umudiyakoni nuza mu rusengero rwanjye. Umudiyakoni wahi. Babandi kumbe cya wa mugenzi wabo cya gisore kimwe cya cinyuma cyatwitse kumba ho gitwitse ari ibinuza bya cylinder. Bimwe bigira gaze za bomboni. Ibyo umuriro bigezeho umenya ko ari uguturika bidasanzwe biba bimeze nk'ibisasu. Hurry up before he drinks it all. Wini hute umusore kumba uko barimo kwiba yatangiye gutekereza umukobwa w'inshuti ye. Bet you say that to all the girls. You know you're the only one. What about your partner? Come on, your dad's important to me. I know it. Uko atekereza umukobwa w'inshuti ye hano barimo kwiba hano akajya mu rukundo ibintu bibiri bisa naho bidahura ntabwo ari bukore neza akazi nakomeza gutekereza iby'umuryango bakiraho. Hey, Hal, excuse me a second. There's my little girl. Dore umukobwa wanjye nguyu kumbe se umukobwa ari hano gifite umukobwa gikunda cyitwa Paka bakita igipakizi umukobwa afite se cyari cyaje kwa sebo. Okay. Umusore atangira kwibuka umusaza barimo kuganira na sebukwe ni wamweretse abantu bazakorana nawe. Filimi ira Full, totally full. Change, baby. I got everything from a guy who's worked this fair for the last 8 years. Blueprints, everything you need. Uriya mugabo urimo kubona hariya muri bariya bane bicaye hariya twakoranye imyaka 10 yahise. Afite gahunda ndende ku buryo ushaka blueprints no kuvuga ibigaragaza aho mugiye kujya buri kimwe mwakenera mwakora. Yeah, it's a 5-man. Bora na bariya bantu unati cyane. How do you know this guy Melanda? Melanda muzi wiki. Melanda numwe mu bayobozi bayo bajura. Melanda and I worked together out in Portland 20 years back. Melanda nanjye twakoranye imyaka 20 yahise. Crew, independent like us. I told him right off, if you win, it's your show. You're in charge. Uramutse ukoranye na ba Melanda neza. Ugakora akazi kawe uko kagomba na akazi k'abantu batanu ubwo murambaye batanu ni wowe ugomba kubayobora. You are in charge. Yagomba kuyobora na ba Melanda. Umusore kumbuko yakajaze ngo niwe muyobozi wabo bacura bose bakuno batwitse. Abaturage bari baje kubyina bavuga gutya umuriro wageze muri bya cylinder. Yumva noneho ni nk'ibisasu birimo guturika. Let's go. Tugenda we. What's that? Just stay with the plan. Move it. Karabaya abaturage. Iki cyambaye nka traffic ya hehe ko ari ibandi nawe. Nicyo gitegereje kwirukansa abagenzi bacyo. Mugire. Iki nicyo cyavugaga ko bagomba gucaho kumbere. Canye imodoka y'ubutabazi imodoka umuriro we. Raka. Cyo kwinjiza agafaranga. Ibyo amafaranga shaho. Hano hantu harakora nakubwiye ngo babika amafaranga kurusha bank. Amafaranga menshi. Jason Statham. Umwe mbajura. Yavanyemo ibintu by'abapadiri agiye kureba neza hakurya asanga inzu buryo irimo gushyamo byanze bikunze hari abakomeretse. Byacu bidatinze bazanye imodoka zabo. Aho bagombaga guhurira bagiye batandukanye. Abaye kumbe dore kimwe cyatwitse. You were supposed to torch the hay bales behind the livestock pavilion. Wagombaga gutwika ahantu hatari abantu ku ruhande rwo hirya. From the midway. You know what? There was some trouble, so I... Nagezeyo hari ibibazo umupolisi arambwira ngo nagukatanye. Big fucking deal. Umi! Cops come after us. That's the big fucking deal. Wagiswa uramutse abaturage bapfiriye hari abapolisi baduhiga bakatubona. Ibyo nicyo twasezeranye. So behind the livestock pavilion. Wagomba gutwika handi hatari hari. Raka imodoka izanya agafaranga nayo irahagira. 30 seconds. Masegonda 30
turangije job 30 seconds kugeza amasegonda 30 kuba barangije kwiba ahantu hameze kuriya dore amafaranga mu bikapu amadolari I'm rolling right now. Cyaki imodoka bari batwaye bagisigaho ngaho menya ni imodoka baziba nta mikino bafite uyu nawe Jason Statham yo yaziyemo yivamo bagiye bose ari batanu not amasegonda make cyane bagomba kuba barangije icyo bakora nta muntu turabuzurana Miranda no uri imbere. I gotta say, Parker, you came as advertised. So, I've decided to bring you in on something else. Parker, hari ibindi nifuza kuba nakubwira bisa naho bitagiye kuri publicity. Nubwo durangije gukora ibi ngibi n'ubwa mbere akoranye na Parker uyu niwe witwa Miranda niwe ufite gahunda yaho bagomba kwiba hose. Something big. Tugiye kwiba noneho something big. Ikintu kinini kiruta utungutu twibye. Look, 200 grand each isn't gonna make any of us rich. Umva ibihumbi magana abiri by'amadolari ntabwo biri butume buri umwe muri twakira. But if we all kick in our share as seed money towards the next little piece of ukuvuga ngo bibye miliyoni ebyiri gusa. Down the line, we all end up with 2 million. Nituramuka tugiye kwiba ahantu ngiye kubabwira buri wese muri twaraza kubona miliyoni ebyiri each. Buri umwe. It's a hell of a lot of seed. And that's just for the house. Ntabwo ariko nakwemeza jewe none nako twabikora. I don't think so. Look, check. Picture one of those duffel bags, only instead of 10s and 20s, it's filled with diamonds and pearls. Umva ntabwo turi bufate udufaranga muri cash tugiye kwiba ahantu hari za diamond. Jewelry's 10 cents on the dollar. Na sasa byose ni kimwe ariko. Not 10 cents. Wait. I'm getting 20. Tugiye kubona ibi za miliyoni. Ntabwo turi bona uduhumbi magana. Get someone magana. on the inside. It's the score of a lifetime. Dufite umuntu uri mindani uri budufasha kugira ngo tube twahiba. We made a deal. You said we split the take, that's what we need to do. Umva twumvikanye mbere yuko tujya kwiba hano hambere. Ntabwo nshaka kugira ngo tujye kure two gukora ibyo tutumvikanyeho. Aho bavuye kwiba bari bumvikanye kuvayo bakagabana udufaranga ahandi nabo bagomba kwaganiraho. Kumbe Miranda arahinduka. Siko bibona. What you think about it? We wabitekereje wari. Parker, hey. Mwana wabayite. Tujye kwiba za miliyoni. Batagiye kumureba ikijisho. Dore umugabo w'umukara utwaye iki gisenzi gishobora no kuzatugambanira. Agicunga muri rotorovizeri uburyo kirebamo. Bose bahindura amasura n'imbunda zivayo. Uyu muginga wanga kumvikana nabo. Yikangamo. Icyakubwira. Cards on the table. I'm going to need the whole score for this next thing. So, twese nkuko turi ikipe ibintu tugiye kongera gukora turabifatanyije. None wowe. If you were me, what would you do with a guy like you? Ari wowe jewe. Umwe muri twese ko turi batana kanga kumva kandi ari wowe jewe uyoboye ikipe. Wamukorera iki? Divide up the shares and that'll be the end of it. Namuhe umugabane we w'ibyo tumaze gukora akigendera. You decided not to do. Hanyuma ugahitamo gukora iki? I'd kill him while I had the chance. Mfite amahirwe namwica. Ubwo arasa nawe urimo kwicira urubanza. Filimi iraha. Avuze ijambo rikomeye. Bose amasura arahinduka bafunga umuryango. Mbunda zivayo. Taferi baramurasa. Bendaga kurasa umuntu umwe intambara irota mu modoka. Barirwanaho wenyine bose bamuriho. Uko ari bane. Abandi ane kuri rimwe. Tujye kugonga bamuginga we shoferi bamurashe kazi. Arabaye ku giti. Yewe utwambere ni baratugabana barapfa. Tutemera kwiba hano. Uriro. Tugu baramurasa. Barakirwanaho. Ukirahure. Yewe. N'amasasu mu rutugu. Filimi iraho ndakubwiye. Ubushaje ndashugutwe mwana ndashugutwe. What kind of an idiot fires? Kigoryi we y'umupira. Shut up, Hardwick. Oh my God. Shut up. I'm bleeding, man. Stop the blood. Go finish. Genda murangize. Guki. Look, he's fucking dead. Let's just get the fuck. Mwana yapfuye tugenda. Get the fuck. Who your uncle is? You want to be a part of this? We, ushaka umwe muri twe genda umurangize. Don't do it. Get the fuck out of here. Genda umurangize vuba. Tuve hano tugende. Urakabasi bo bahaye imbunda n'uyu ngo ajye kumurangiza ari mu muhanda hagati. Saa 8 z'amanywa kurya rukamba. Umugabo ameze nabi
sinzi ko yakwirwana yashatse kuva aho ari kumbe amasasu yamwinjiye ku buryo kugenda bitoroshye kugabo karaje karanahwekera ntugatinye kubera ko filime ari nshya utwo tubamo Jerry You gotta fucking bend sometimes, Parker. Wagiswawe Parker reba ukuntu ngeze amazuru Do it. kirangize sasu kiranamuhirika kimuhirika hakurya mu kintu cy'ikinyanja nyanja kiraho hafi muduka I didn't get a good look at his face, just that he was a priest. Ntago nigeze mbona isura ye usibye ko nabonaga arasa naho ari umupadiri kandi kari karwaye umutima kenda gakuruka kabona abamandika kagira allergy hari cyakubwiye Not really. uwo mupadiri nta kintu twavuganye kumbe kariraga kagahoza munzira bagenda madam rero uko mbona ari nk'amaraso tugiye gucaho James, stop! James, hagarara cyakuna ari umusaza ari utwaye inyanya Tayi Junior dore Tayi Junior bokatwaho ibi niki harimo umuntu bana bamuze Tayi Junior ajya kureba nindi uri hariya umusaza ufite umutima mwiza ajyayo n'agatayi ke ni muzima yamukoze asanga ni muzima we n'abana be bagomba gufasha umuntu batazi muzehe n'umuhinzi usanzwe yihingira inyanya n'abana be barateruye Tayi Junior umuntu baramufasha ko bakamufasha bamushyize mu kimodoka cy'inyanya uko bakamushyizemo nta kindi yakoze afite umukobwa akunda cyane umukundwa baramukunda ku buryo isaha yose bari kumwe abarimo kumwibuka yatangiye kumutekerezaho ubuzima bwe nubwo buri mu byago Too many scars. ufite inkovu nyinshi ER of this many holes would be prepping you for more. ntabwo ari uko byakabaye Stay away from hospitals. kumbe umukobwa nagashaka umugabo yongera kugira izindi nkovu umugabo arimo arabirota bari kumwe inkovu ziyongereye ahubwo dore igisura gihurutuye nk'icyarome wajyaho n'iki farasi hego my friend is dore Tayi Junior do mwana wanjye uri muzima Yesu yakoze ibitangaza sha abahinzi no kwataka insengero ngiye kujyana mu ivuriro ufite agatayi ka Junior gutya umugabo feri ya mbere hari kwa muganga ubuzima bwe buri habi ibigabo byamurashe shaba yagiye gukanguka ataza aho ari kumbe Sankara niwe barwariranye nawe barwariye ku gitanda gikurikira isura birahanda kubwiye yagiye gukanguka asanga ubuzima bugaruka neza atangiye kugarura ubuzima fire while making their escape. A 51-year-old Sedalia resident, Charles Stockton, was killed in that blaze that injured 6. nyuma yuko ibibazo bihabaye akaba guturika habere gasakasi umugabo witwa Charles Stanton yapfuye yamenye ko bigenzi bye bya wihaguruka warashwe reka mpamagara umuganga we ntuhamagara umuforomo hano agasaza kavugira ku ijeki nubaza kwijomba ikintu cy'ikijeke mu ijosi kakavuga Niko wakomeretse cyane ariko si ubundi uturukahe kumva uyu nguyu yagiye kurunguruka hanze abona polisi zirimo zirapakira aho ngaho umuntu waje arashwe bagomba kumupererezaho polisi ziripakira yewe wasaze Sankara arimo aravuga nuko baza kwijomba ijeki Okay, Mr. Quinn. Radiation's all set for you. Mukaragiye avuye hakurya Okay, no problem. Let me get you set, and I'll check him out. Come on, get up. Get up. uriya mugabo akeneye ubufasha ijeke nta nubwo ikora neza akeneye ubufasha nuko baza kwijomba ijeke mu ijosi yewe nta bufasha nshaka uriya mugabo araka umuforomo yamugiyeho umunyasheke agira ubwoba kumva ni indembe shaho ku buryo agenda bamuterura yewe kwica umuntu kuva navuka sindabibonaho uramwishe oya ntabwo yapfuye nanjye utanyica ariko ashyize ku rutoki ka kanuza gapima ubuzima kumva ubwo aracyari muzima aramushishirije gusa none ugiye kunkora iki jyewe ndakwegeze wimbabaza urwanyishe si rutoya nawe winyica muzehe yipfiriye kera nta karambo kagenda Tayi Sankara bamucisha agiye kuvuga wisakuza zana hano ijeke kagiye gutabaza ijeke barayikambuye kari gateye ku muhogo icyanyereka Roma ashaje urugongo ni kuriya tayari filimi iraha kwereka ibyacu bidatinze dore ndimo ndagusunika nugira umuntu ubona ukagerageza kumukuraho ndaguhitana wifate nkaho nta kibazo gihari urumva nari kugusubiza nuko nta jeke mfite muze bamucishaho Jason Statham filime yiswe Parker amusubiza ijeke ye
bakoze nta kuvuga mpaka bageze hanze. Hano bari ni CHIK. Yageze hanze areba mu myasheke Sankara. Hey. Yewe. Feel better. Urabohotse? You too. Nawe nuko. Ije cyakura. Biri miranda gubwe muzaza nuko yikinemo igice cye kiba kirangiriye. Uyu mugabo ni umujura shawo. Nama bandi mwibuke filime yiswe Paka. Kandi nawe izina rye ni Paka n'umupakizi ashinzwe gupakira ibitari ibyo byose agapakira akakukurira aho ngaho. Arimura abantu. Aha, rwemba naganjwe. Hakuno niho yazanye imodoka yibye na ambulance y'abana ambulance. Serumu yiteye niba ari y'abarwaye isukari, niba ari atari y'abarwaye diabete, we yapfuye kwitera gusa. Ugomba kwiganga nako kwivura na nibagiwe. Yigize umuganga buri muganga wese araganga nako aravura. Sorry. Ni ikinyarwanda kincanga mu gake. Yari nako yarivuye baryama muri ambulance mu murimo w'abandi ari marifasha. Ubuzima ziri hamwe ariko kuryama gutya atangira kwibuka abasenze sha amasasu bamupakesha. Yewe data we komita n'umwana w'umuntu. Kongiye guhita n'umwana w'umuntu. Hey. Bonye ijambo ryanditse hariya ni pinez. Buriya bafite amapine menshi. Pinez. Amapine ntago mu cyongereza bayita pine ubwo niganaga abantu bigahanga ukuntu basoma. Nazakira Diana cya Ruhogo. Ipine baryita taya. Yabonye ahantu hari rogi abona abantu batuye barimo kugenda. Yabonye ngira ngo n'icyumba bavuyemo akatayo. Abonye hari ikigabo kivuyemo bangana. Kubera ukuntu bangana. Yinje mu cyumba cy'uwo mugabo arangije akokora buri kantu kose ka kigabo karimo harimo n'imbunda. Ibyanwa byari bimaze kumumeraho nabyo yavuye bimaze kubyogosha. N'imyenda yibye n'umujura shawo. Filime yiswe Paka umupakizi. Apakiramo n'ibyangombwa. Ariko iyo nkongoro yo. Sha. Nkongoro. Ntabwo ari ukwiba mu nzu gusa. Cya kimodoka cyabo cyo kwa muganga aragisize yibindi. Dore kuna yata yewe no kuva nayo cyuma gakata ibitsinga hasi agaterateranya imodoka ikaka. Bas, Paka n'umupakizi. Arapakira buri gishoboka cyose. Listen, I need some documents. Umva hari ibyo niko nshaka. Don't worry about the money. Ntugire ikibazo cy'amafaranga. A new job in the morning. Hari umuntu yahamagaye amubwira ko ashaka ibyangombwa. Hari impapuro ashaka zimuranga. Nukuvuga ikindanga muntu, permis de conduire, n'utundi tuntu nk'utwo ngo tugenda wifashisha. Aramubwiye ngo ntagire ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga arayakura he rero. Uyu mugabo ni umujura sha, iyi modoka nayibye. Mukanya nibye ambulance. Yibye n'imbunda z'abandi. Agera hakuno kumbe hara nkuko zitwa company kwa kuna abantu bagira za cooperative. Hano hari cooperative y'abantu bafite amatagisi. Urumva iyo bose bamaze gukora amafaranga baraza bakayabika hano. Ikimodoka kizana amafaranga yakibonye n'abaharinda arababonye. Ngo bishyura abantu b'amataxi bose bafite amasheke bahawe. Nishyira hamwe. Abona hari icyavuye yaraza gitunga imbunda ku kaguru. Do what I say and you won't get hurt. Kora ibyo nkubwiye ntabwo uri bubabare. Do as I say you won't get hurt. Niko yabwiye cya mukarage ni gikuru shaho. Dore urutayi wajyaho ni Junior do. Junior amaze kubyimba muri iyi minsi kera yari afite utuboko wajyaho ni imiteja ariko ubateye ubwoba. Ajya gukora kuyacyara kirasa. Pistol rero nimbi. Iyo umuntu akurashe mwegeranye urusasu ntabwo rusakuza nk'ukurasiye hirya. Yamwegereje ku kaguru uyahangane gasubiye inyuma sigewe. Yarabanje arabacuka neza ba cooperative agafaranga karimo karinjira. Mwibuke neza na mafaranga afite kandi arashaka ibyangombwa. Amaze guhamagara umuntu ati ibyangombwa ntugire ikibazo amafaranga naza kuyaguha. Pose ntuzitinye nuko filime ninshi. Zirifata. Basi bamwe mbaje umutekano w'ikira hamwe avayo kumbu yafite akabunda gatonya avanyeyo. Uko amagambo? Do what I say and you won't get hurt. Kora ibyo nkubwira nturi bubabare. Wumva ndiko yamushubije. Mine's bigger than Iyanjye nini. Filmira cyari kivuga ngo iyanjye nini kigiye kwikoraho rekuzireza. Mwihangane gato sigewe ni filime nshya. Filime nshya si ikintu. Paka umupakizi. Arapakira iby'abandi gusa amaze kwiba imodoka yibye imbunda aje kwiba kashe hano. Do what I say and you won't get hurt. Ibyo nkubwira ntubabara.
Mine's bigger than yours. Iyanjye nini n'urusasu ruramwinjira kivuga ko yari nini kuruta iyo. It's not the size, it's how you use it. It's not the size, it's how you use it. Ntabwo ari ubunini bw'imbunda ahubwo n'uburyo uyikoreshamo wa musenzi. What the hell? You got hurt because you didn't do what I said. Ubabaje kubera ko nakubwiye Doesn't ntukore cover your legs. Next time I'll take out your eye. Who the fuck are you? You're right. In a few minutes you're on your way to the hospital. Ntabwo wamenya kuko nanjye mvuye kwa muganga vuba kubera amasasu. Shaka iki? So don't sweat it. It's only money. You're insured and they'll get me. Get it. Ahantu mukorera mufite assurance niba n'amafaranga assurance zabishyura icyo nshaka n'amafaranga tugende. I got a gun on you. Mfite imbunda none ndakurasa mu gatafari. People call me Jack. Banyita Jack. Jendas. Partner's name. Mugenzi wawe namubonye yinjira. You say Oliver. I got shot. This guy helped me, nothing else. Umubwire ko urashwe ko ari gihe ugufashije gusa nta bindi wongeraho. Ni wanga ndakurasa nawe murasa. Kumbe mugenzi urinda hari amafaranga. Abase kandi ni bandi. Kigenzi cyo cyajyaka nicyo cyaje gukomanga. Bafite amafaranga y'amataxi shawe. Uyu umujura yitwa Parker. I got shot. Thank God this guy helped me. Narashwe uyu mugabo niwe umfashije. Abandi ashe bari hanze. It's small, but it hurts. We're wearing vests. He'll shoot you in the face. Now can we just get this over with so I can go to a goddamn hospital? We wagiseze we nuramuka uzamura ubunda rwawe urakurasa mu isura nanjye dorarandashe. Kora ibyo ugomba gukora hanyuma ujyane kwa muganga. Ngaho imbunda yawe. Akindi cyamubwira cyakora ngo ramurasa no mu isura umugabo nta mikino afite. Ryama hasi. You know they're going to get you for this. Bazagufata we. Yeah, Jack already told me. Ibyo ndabizi bampiga buri munsi. Bastard. Mufunge mino. Sorry about the leg, Jack. It's a type of... N'umujura arapakira. Filime yiswe Parker. Arapakira namwe ndabibye. Agisohoka hanze. Ariko siriya modoka naziyemo. Reka mpakiri yindi. Yari umukecuru waje kwiparikira. Aparitse imodoka ye kikataho. Urakoze mama. Najya kuyipakira. Filime iranu umupakizi shawo. Yiswe Parker. Ndakwibye nubabara uzansange Nyanza. Sicyagari we. Parker. Yatangiye kwiba kwa muganga. Nanungu barakiba. Amaze gufata imodoka. Yerekeje nta handi yerekeje. Na ahantu wa printing hamwe bakorera impapuro, amaposteri, ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. In record time. Yabwiye umuntu ko akeneye impapuro yakeneye ibyangombwa. I'm glad you found us, Mr. Ni byiza turakubonye harya witwa yanga kwivuga izina. Step right this Okay, ngwino tuvuganire hakuno ubwo wanze kwivuga izina. No, this was my daddy's business. We make most of our money. Iyi business yari ya data ntabwo tugikora cyane nkuko data yakoraga mbese imicyakubwira. To be able to buy a car, get a loan. Name, birth certificate, driver's license, social. Arakenera certificate y'ugihe yavukiye, ibyangombwa by'igihe yavukiye, akenera permis de conduire, driving license, permit. No. Ufite amafoto atireka da amuha ku mafaranga yibye. 5 days, my friend. Inshuti yanjye mu minsi 5 urabonye agafaranga kawe. 5 days, my friend. Minsi 5. Nako arabamaze kubona ibyangombwa bye. Hello? Hello. It's Parker. Yahise ahamagara wa mukobwa w'inshuti ye maze umukobwa yihase. Parker. There was a problem with the job. Hari ikibazo cyabayeho. I need you to do 2 things for me. Ndagira ngo nkorere ibintu bibiri gusa. Mfashe mu bintu First, bibiri. let Claire know I'll be gone longer than I thought. Ndashaka kujya twihute bwa mbere hanyuma ngende va byihuse. Second, you know we can get a hold of that client Melinda. Ikindi cya kabiri ndagira ngo ndangire ahantu nabona Melinda. To collect. Ntabwo ibintu byagenze neza. Melinda mwibuke ni cya kigabo kibyibushye kimwe gito kiyobora ya mabanda ne yacitse. Nibikise. It's not a good idea. Numva nshuti niba ushaka guhiga Melinda ni igitekerezo kibufite. It turns out that Melinda is not as independent as I thought. Naje gusuzuma neza nsanga Melinda ntabwo ari umuntu mwiza uko yahoze kera yarahindutse. Danzinger. So don't start anything. Hanyuma uwo barimo gukora numwe muri bo icyo nakubwira aho washakira amerekezo yabo aho bagiye. Hari uwitwa Danzinger. Gusa ntumukurikirane. Give me a name. Listen. Umva. Hardwick is a nephew of Danzinger. Uwitwa Hardwick umwe mu bakorana ntabwo ari we Danzinger. Uwitwa Hardwick niwe barimo gukorana n'umwishwa witwa Danzinger. Danzinger ni umuntu ukomeye muri iki gihugu. Ni uyoboye ayo mabandi uri ku rwego rwo hejuru. No bagahunda. Nuramuko bagenzeho ukajya no kuri Hardwick. His brother Bobby Hardwick owns 5 bars on Bourbon Street plus a rock and roll club. Hardwick afite umuvandimwe we. He's a bad guy. Afite akabari gahora gacurangamo imiziki yo mu bwoko bwa rock and roll. Gusa nuramuko ugezeyo
umenye ko winjiye mu muryango mubi cyane. Sasa Heroic afite uncle we uwo twakwita uncle cyangwa se mwene wabo mubereye nkase wabo ukomeye cyane ni ubaha ahantu bari bwibe. Heroic ariko afite nundi muvandimwe ngo nawe ufite akabari gahora gacuranga indirimbo zo mu bwoko bwa rock and roll. Urabona umugabo ufite tayi nk'iya Senderi ari hariya ni hano muri aka kabari ka rock and roll. Ayiwewe barimo kuririmba niko kabari kumwe muri mukuru wa yamabandi ane yacitse. Icyitwa Heroic ni kimwe cyamurasha urusasu mwibuke neza bamaze kumunaga mu muhanda tikaza ni mbunda Heroic. Sasa nyiri kabari ka hano numuvandimwe wa cyakindi cyamurashe ni washaka. Tell him Mr. Danziger sent me. Mubwire boss wawe ko Danziger ari unyohereje. Danziger ni uncle wa nyiri aka kabari akaba na uncle wa cyakindi cyamurashe urusasu. Abeshye ko ari umwohereje arangije ikije yakiye kubwira boss. Mubi iki kiziziki. Cyabanje guhondagura. I got 300 people down there and you're telling me I only got 200 pays. That means I got 100. Wa mushenzi wa matike mwatanze mwanyibye ibihumbi 100 byose ndayashaka. Boss ari maratonga. Fucking gas. Relax, Bobby. Now don't tell me to relax. You understand? What? Ni Western undatike niki? Bobby Hardwick? Out. Ndashaka Bobby Hardwick. Ngwiki? I need you to tell me where your brother is. Ndagira ngo mubwira aho umuvandimwe wawe ari. Ndashaka muri umuna wawe. Get him the fuck. Bani kigoryi hano. Come on, you're bahereye kumpaka. Boss nawe ba. Boss Your brother went off on a job with a man named Melanda. Murumuna wawe yajyanye n'ikigabo cyitwa Melanda. You know how fucking connected I am. Uza abantu dukorana wa musenzi uza abantu bo hejuru tuziranye. Took money that belongs to me. Banjanye amafaranga bubaswa nibo ndimo kukubaza aho bari bahandangira. Tell me where they are, I'll get out of your hair. Do you have any cards? Urambwira mve hano wa mushenzi uzi ko nakwicisha kubera ukuntu ngize uzi ko ndi boss. Of the unholy shitstorm you're about to unleash by fucking with me. Do you? Boss barongera baramukanda. Hayiwe. First I should tell you when I say I'll do something. Ndakubajije abaswa bari hehe wa muginga we naho. Fuck you. Tell me what I need to know. I'm gonna press down on this job. Urambwira ibyo nshaka kumbwira ni wanga ndakuniga. It's agonizing. Vuga cyangwa usezere. Plus there's a posthumous humiliation of having been killed with a chair. Birabari nagatangaza kumva umukire yishwe n'intebe. Ayiwe. Florida. Bari jari zamutse. We're in Florida. Palm Beach. Bari Palm Beach. Palm Beach, for Christ's sake. Bari ahantu hitwa Palm Beach. Mubone wa musenzi we mubone. Bamaze gutanga amakuru yaho umuvandimwe wari. Ngo ari ahantu hitwa kuri Palm Beach na ahantu haba bakire cyane. Muri Amerika n'ahandi hitwa Beverly Hills. Ahantu haba bakire gusa. Ibisenzi byibye amafaranga niho byagiye. Yajyanye na yuyu arashaka amafaranga ye. Beza yako no muri club hasi. Bakiraho hari uhamagaye kuri ka telefone mwihangane gato ako kantu kajemo gusa. Palm Beach yamaze kumenya hano ari bubasange. Hi. Kwereka ibyacu bidatinze uwo yahamagaye muri icyo gicuku. Well, we should keep that thing on. Look, trouble might find its way up there. I think you better talk to a travel agent. Tomorrow. Nta kindi yasabye wa mukobwa w'inshuti ye amubwira ko umunsi weje agomba gushaka uburyo yagura itike arashaka kumurangira aho bari buhurire. Arangije ahamagara na Sebukwe nawe menye kera yari ibandi kuko buri kanya niba urimo kumbwira gahunda uko zikurikirana. Sebukwe. Yeah. Yego. Time for a vacation. Ngiye kujya mu karuhuko. It's time for vacation. Yeah. Okay, sawa. Muzakuraho telefone. Tekeza kurongora umukobwa. Ise w'umukobwa ari umujura kera nawe uri umujura ubwawe akemera kuguha umugeni. Palm Beach. Hey. West Palm Beach na ahantu haba bakire gusa nta business zikorerwayo nabahatura. Ni nkanjye nyiri kubabwira yanga ahantu ntoyi. Nyarutarama nawe uzana ikintu cy'ikibotike ngo tumwemerere. Reka ta. Uzana ikintu cy'ikiduka. Bwarakeye mugenzi batwereka mu rugo rumwe rw'abantu batuye Palm Beach na haba bakire gusa. Jennifer Lopez. Turanzi kazi ukomeye cyane. Mwiza kandi. Turaziranye nuko mba nashaka kubivuga. Ajya nambe po umukobwa mubona. Ko nifata gusa. Jennifer.
You're not going to wear that skirt? Mukobwa wanjye kuki wambaye icyo kijipo? Stones? Nta It's kigenda. Tahari. Nyina ari hano. That's what's important, not your hips. Ndabizi wambara amajipo ngo wereka abantu hips zawe. Hips ni bwa butafari bwo ku ruhande bwa bundi bwitwa ubupistoli. Ngo bashaka kubwerekana mukecuru yange umukobwa iyo yambaye amajipo. My pills. My hands are bad. Kwambwa ntukongere kunywera ibinini. Mama ngomba mfata basi ujyane n'umumbwete. Leslie, it's your dog. Leslie, mama ariko mbwa ni yawe ariko ugomba kuyitembereza. Mama, gumana umutimbwe wawe. Put one of these. Kumbe bya bigabo koko byaraje maze bigura muri Palm Beach akazu niba byarakaguze niba byarakodesheje ngibi hakuno uko ari bijura bine. Umuntu mujura umwe mugenzi wabyo arabishaka kimwe bakirasha gutwe. Birimo birapanga ukuntu bigomba kwiba handi hantu hano. Birimo biratega ibisasu. Ngo bigomba gukora muri za bafure hari uwabo hamagawe. Are you sure? Uravugisha ukuri? Umwe muri babajura wa uyu niwe warashe paka. Kuri telefone sinzo muhamagaye. Yes, take it away. Yes, take. What the hell was that? Ni ibiki? What? Iki? He's alive. Ni muzimu. Who? Inde. Parker, he knows. Parker ni muzima iwe data we none arazaduhitana. Ambush my brother, he tried to kill him. Cyagerageje kwica mukuru wanjye ku kabarika. Ngwiki? You got out of the SUV and you shot him. Right? Yes. Wambwiye kwa murasha sibyo? I fucking shot him. Ndaramurasha warareba. Basi basubirana. I was dead when I was fucking with him, I swear to God. Ndarahira Imana That's namurasha. the gig. We can get by with 4. Don't work with 3. Fuck. All right. Kubera ko akazi tuzagakora turi bane ntabwo twakora turi batatu wikica. You get with your uncle in Chicago. And you have him handle this. Hamagara anko wa uri Chicago umubwira shyireho umwicanyi ajya kwica paka mbere yuko paka twica. Urumva? Paka bamufitiye ubwo bashaho. Abajura batenye undi mujura bari igisambo kubarusha. We nawe fata telefone uguhamagara anko we. Uri ngo ahitwa Chicago. Ashyireho umwicanyi ugomba kwica paka. I'm not taking any chances. Kobwa banje. Jen should be packed. I'll be back and get you in 15 minutes. Pakira ibintu byose byangushe twimuka hano hantu. Paka yasubiranyemo n'abari abajura niba bimenye. Baraduhitana. Hanyuma icyo tugomba gukora mu minota 15 mukobwa wanjye ndaza kuba ngarutse. Sebuko wa paka arimo arabwira umukobwa we ko bagomba kwimuka isa yose bashobora kubohereza umwicanyi. Kuko paka abana arimo gukurikirana n'abajura badasanzwe. I'm the one that should be jealous. He called you first. Huri mugabo wawe paka niwe yabanza guhamagarura bizi neza. Ntabwo twajya kure yabanje guhamagara we gusa giye yambwiye ibibazo bihari. Hanyuma lock these doors, all of them. Ufunga inzugi zose. Umugabo wibuka abana arimo guhigana nabo. Hey, bari abajurura bahiga maze bakaguhiga mbere yuko bahiga. Muze yagiye mu modoka ngo agiye gushaka ubufasha bari ukuntu bakwimuka hano hantu. Kuko paka nawe ari hatuye umwicanyi bashobora kumwohereza akabahitana. Umukobwa yatangiye gufunga inzugi. Muze nawe yakije imodoka agomba kuva mu rugo. Uwo muze agenda. Mwicanyi tayari Daniel Banhadit. Wa undi bajya bita muri umuntu wa Van Damme. Niba ari mukuru we sinzi ukuntu babivuga. Amazina ni Alex ni Daniel Banhadit. Yagukinira amafilme menshi yitwa Alex Kado. Mwibuke mu gafilme kitwa Matrix igice cya kabiri. Muri Brad Sport 3, 4, 6. Daniel Banhadit. Niwe mwicanyi batumyeho. Ararwana shawo ningira imigeri utamuza mbaze abo bose turaziranye rega bijya binambipa rimwe na rimwe nko kuri weekend nabyanga gusa kila niyo batumye kuri wa mukobwa filime irimo abastari ndakubwiye hey n'urwuma n'umwicanyi udakoresha imbunda Daniel Banhadit gakobwa mama shenge karimo karapakira ibyangushe ntago kazi kumwicanyi tayari ni mu nzu nyiri migeri kwereka mukobwa uko ari munsi arimo gupakira se yamubwiye ngo napakire yitonze mwicanyi tayari serial killer mwicanyi kabuhariwe ko bwageze gutya yumva hari urugi rurize ikangamo kiri mu nzu nongera yumva urundi rugi cyageze mu nzu tayari tumvisha umukobwa asa nawe wakubita urundi rugi tera umugeri yacitse cyumva agakobwa kari mu gikari nako
agahanga karagiye imodoka yako kayitobora amapine baraka imodoka yacu kayitoboye amapine kajya mu ivatiri ugucika ntacyo avanye mu nzu yewe dataraka tuva ku mugabo wiruka ntabiri icyuya ahubwo agahwekera nk'imbwa bari umwicanyi hatari kongo kahise gahamagara paka Give him a message. ubutumwa bubonye My dad came by 2 minutes after he left a strange man with a data yagiye akimara kwava mu minota 2 gusaje ikigabo kirekire manu nyagaze gifite amaguru nk'ayasarwaye kinyirukaho. Listen, drive straight to the fishing camp at Okeechobee. Umva twari imodoka direct kuri fishing camp ahantu ngo ku nkambi y'ahantu barobera amafi turaza guhurirayo. Byari We'll be there Friday. Zaba mari kwa gatanu. Utahageze. What if you don't? Parker! Empty the cash out of the storage locker and disappear. No gushira amafaranga aho ngaho nanjye aho ngubwiye tugomba guhurira hanyuma nkabura amafaranga uzayabona. Ni umujura umugore warabizi. Parker akorana n'abandi bajura bamwibye. Parker imodoka zose agendamo n'injurana. I'll get it to you by the end of the week, I swear. Agasha mukobwa yamubwiye aho bagomba guhurira. Mukobwa azi ko Parker yose ashobora kwicwa kuko umwicanyi bashyizeho durahereye ku mugore we. Na sebuko yashaka buriya kumuhitana nuko ababuza. Si ibyo gusa. Byabyicanyi byamenye ko Parker ari muzima. Parker arabiga ngo abihitane. Nabyo birashaka kumuhitana. Jennifer Lopez. Umukobwa ngo uyu ni utuye kuri Palm Beach ahantu hatuye abakire gusa nawe amazu harura yabona. Na nyakatsi ziriyo reka da. Rogers. Right. Bite kumbe mpolisi asiranye n'uyu mukobwa. You're from him? Shouldn't you be over in West Palm? I like it here fine. Wazavuye ina ariko kajya hande ariko giye nikundira ina iki gipolisi kiratereta buri munsi umukobwa In your car or you just keep that between your legs? Umva ako gakombo ujyanye ufite uri bugashire mu modoka cyangwa uragafatisha amaguru. Umva iki kigambo yewe. Ubwo nanza kubivuga direct. Muze inyuma yaragisetse iki gitereta nabi. Yeah. See who's left the next time you need a ticket. Uyobeye ko ndi traffic nk'ubwo ngiye nkakwandikira. Yes, muhamushinyeka abantu gusa. Cyakanze umusaza. Palm Beach. Kumbe Parker yamenye ko babajura bari Palm Beach. Ariko kugira ngo abafate Palm Beach ni ibintu bikomeye. Katuraramenye gutaho bari. Twababonye niyo bari. Umwana hano urafunze komeza imbere. Yaraje kwibonera bya byangombwa bye. Mwibuka hano iki kigabo cyanyira ibyangombwa cyaramubwiye ngo azagaruke kwa gatanu. Nako minsi 5. You deliver, you're gonna be dead like Parker. Parker ntabwo muzi mumbaza mutu umuntu ntazi. Yasanze hakuno ahantu hose yageze. Abicanyi bahageze barimo baramuhiga. Ayasize amaze kwishira ibyangombwa bye. Basi. Kumbe byaje kumwica nyiri hano hantu wabifasha. I don't have dissatisfied customers. What I have is you. And now I have this. Abakiriya jya basenze ibibazo byanyu. Ndagufite dore baje bakumbaza mbashira hasi. Give me what I came for and I'm gone. Murabizi ko nje kwifatira ibyangombwa. You get down on the floor with them, boy. Ibi byane wanjye byagushakaga bikaza bitutunga imbunda. Money. Now give me my papers. Fuck your papers. Ndashaka ibyangombwa na byangombwa nguha. They said they were from. Bagushakiraga iki? We didn't say. Shut up! Fuga iminwa. Wait. There's just someone named Danzinger. Look, I don't know anything. All I know is I got a situation here. Wait, ntabwo mpfa kuguha ibyangombwa reba abantu baje. Get on the floor. Baka. Tasu mumbavu. Baka. Imbunda hasi cyangwa nguhe. I'm done. Mukandi kaguru. Hey, look. Umva. We don't have to kill each other. Nta mpamvu yo kwicanira hano, sibyo? Kandi nicyo cyabanje kumukanga. These men wanted you. Abo bagabo bagushakaga. I don't want any part of it anymore. Ntabwo nshaka kukwica cyangwa kwica aba bantu. Njye nashaka kwimenyera impamvu baza baguhiga badutunga imbunda. I'm like Sweden. Njyewe ndi umwana mwiza. Ikigabo kiri hano cyasabye imbabazi nk'uruhinja. You mean Switzerland? Whatever. Your documents are in that middle drawer right there. Ibyangombwa byawe wansabye dore biri hariya mu hari indani. Take him out. Bivaneyo. Ya mikino agira. Shaka kurwana arakwereka. Arabimuhereza. Parker. Tayari. Indangamuntu yayibonye. Ecuador. You're an American citizen, born in Ecuador. There's lots of gringos down there. Nanditsemo ko wavukiye muri Ecuador, urangije uraza ubona ibyangombwa inaha muri Amerika, uri umunyamerika. Pick up the gun. Fata imbunda yawe. Now look at here. There's not very many people that can do what I do as well as I do. Umva urashaka kunyica mfashe imbunda ariko umuntu nkanye maziranye n'abantu. I get dead. A lot of people are going to be very upset and they're going to come get you. Uramutse unashashaho abantu bazaguhiga kandi bazakubona.
kirasa imbabazi gikanga. Everyone's gonna get me. Ndabizi. Pick it up. Komigwa terura imbunda yawe. Shoot him. Barasa. Ngwiki? The other way we can do this is I shoot him, then I shoot you. Niwanga gukora ibyo ngubwiye ndakura ndabarasa nindagiza ngurasa. Urahitamo barasa wifashe. Listen, pal. You can still get out of this alive. Kirabarasa. Why'd you stop? Kucyurekeye? They're dead. Bapfuye. And they won't feel it. Oya ntabwo barumva neza amasasu barangitse. Kibongeramo kumbe za revolver igira 6 gusa irakurura. Ngaho shire hasi. Ntabwo yarakibabariye niye cyica. Bana kono nyeteru yasinyikozeho. So now what? You gotta hold up. Kundega kuri polisi ko nisha abantu kayujyana bikumwe byanjye. If you make all this disappearance. Ibi byose biburishe fata ibyo bagabo wishe ugende babike ni babika muri Mondisi simbizi nuramukumbeshye unijye wabishe. Imbunda yawe ndayifite nzajyana kuri polisi mbabwire bapime bikumwe. Ngaho bye. Nabikini hari. Umwicanyi ufite amabwiriza unguyu. Ecuador. Haryo uravuze ngo navukiye muri Ecuador ntacyo urabeho. Cyambona ibyangombwa. Nta kindi yakoze yaje kureba sebukwe. Sebukwe nawe ahantu yarari yahisemo kudasubira iwe. Uyu musore abamuhiga bashobora kwica sebukwe n'umugore we. What about Claire? Taking care of. Uri mu bice ariko musore ngiye kubitaho bari abantu bamebukiye. Okay, so Danziger must be the fence to get 20 cents on the dollar. That's why Hardwick's on that. Yeah, I think so. Twumvikanye ibintu ntibabikora uko twumvikanye ngiye kubakurikirana. 5 ways 20 cents on the dollar. $50 million score. Yeah. So we're in Palm Beach. Oh no, Parker. Bambwiye ko bari Palm Beach niyo ngiye kujya kubashakira. Not Palm Beach. Uva musore muto Palm Beach ntabwo byoroshye. The problem is not the score. The problem is Palm Beach. Nobody does business there. There's a cop to every 8 residents. Drawbridges, they can shut their island. Palm Beach si buri muntu wese ngo apfa kujyayo. Palm Beach haratuwe kandi hatuwe n'abantu bazwe. Abapolisi babazi inzu kuyindi. Nakaduka kajyeho ka Cyenyege ni nka Nyarutarama iwabo wabayanga urumva. Ugiye bazakuvumbura kutari umwene gihugu bagufata ni hahandi. Umusore. Wijayo bari abantu ugiye guhiga bazakwica. Kumbe uyu ntabwo bafite. Niwe babanje kumugirira nabi reka ajye kubishyura. Ngo akebo kagiye wamugarura. Umva. They want it to go down without a hitch. Ndashaka kugira ngo ibintu birangize batakugiriye nabi. So they sent me this to give it to you. Banyohereje n'udufaranga ngo ntuguhe byabibandi. Ngo bave nyuma. Points. Take it, go somewhere with Claire. Mbabarira fata amafaranga ujyane n'umukobwa wanjye sinshaka kujya umukobwa wawe njya mukapfakazi nona. Urumva sha abasaza bazima hano umunyarwanda kugira ngo udufaranga washatse umugabo utagira agafaranga ahita gucyurira. Are you kidding, Hurley? Chicago doesn't pay to keep people out of their way. Bari abantu ndabize ntago banjyanye amafaranga kandi ngo bayagwe ngo yame mbava inyuma. Mbabarira paka mbabarira ufata amafaranga ariko gukurikirana bari abicanye bizakwica. Palm Beach nujyayo dore batayari bakoresha umwicanyi yabanje wanje mu rugahiga wowe. Urumva rugera Palm Beach ugenda biti. Se yarababaye. I don't want it from you. I want it from them. Muse ntabwo nshaka amafaranga yawe ndashaka yo banjyanye. It's the principle. Niyo mabwiriza, that's the principle. Niyo mabwiriza. You want to get yourself killed? Umwana muto icyo nashaka I don't want you to get yourself killed. Ntabwo nshaka kugira ngo wicwe. Me? Urumva? Sigara ndaho mfite umukobwa wanjye mvugane n'umupfakazi yararongo umugabo yicwa ndeba. It'll happen. It's not something you can control. When I enter an agreement with someone, terms on both sides have to be on it. If they're not and I allow that, I'm asking chaos to take control of my life. Nobody likes chaos. Muze ntabwo nshaka amafaranga yawe ngomba kumenya uko mbaho ni handi umuntu apfa rimwe ngomba no kwita ku buzima bwanjye. Mwana wa niba uhisemo kwitaba yakure myakiri kare buya wasanga irimo kuguhamagara ntarabimenya. Yenda witaba Imana. Imana yatangiye tayari guhamagara. No, Renzo, what if you bought a house? Tugaruka kuri Palm Beach sasa uyu mukobwa Jennifer sinzi impamvu bakomeje kutwihambirizaho. Jennifer Lopez ni umwe mu baturage bakora Palm Beach. Palm Partners kumbe ni umukomisiyoneri bafite ibiro byabo abakomisiyoneri b'inaha bose baba bategereje abakiriya baza abagura amazu muri Palm Beach abagurisha amazu baca muri inuzo muri ibiro bya Jennifer Lopez.
rich couple gets divorced. They need 4 houses instead of 2. Umva uko tugumina turi abakobwa beza abantu b'abakire bakomeza byanze bikunze amanywa nijoro batandukana n'abagore babo umunsi umwe yazakugwaho inaka kujyana akaguhitana umukobwa yibera inana umukomisiyoneri yemeye gukora akazi k'ubukomisiyoneri ategereje umugabo w'umukire abantu bazagura amazina bayagura mu madolari y'Amerika muri za miliyoni z'amadolari y'Amerika. I've been answering the phone for 3 weeks and nothing. Umukiriya zarimwe ariko my friend yaza nawe ukakaza aje kumbe hano hari agakobwa kari katomboye umukiriya baracyaganira. 12. Yumva telefoni hakurya yagiye mu biro by'abandi ni ibiro byinshi bafite. Hello. Hello. Yego. Abona kumbe hari undi mukiriya wafashe gahunda yo kuzina. Hari umusenzi urimo kunyibira umukiriya abakomisiyoneri ni benshi shaho. Absolutely, I'll let her know. Sawa nzakubwira deka tuza dushaka icyuma nzakubwira. Shaka inzimeze te hotel cyangwa yewe. Oh. Kurimo kunyitabira abakiriya nabonye umuntu uhamagara udahari ndavuga reka ngufashe. Said he's going to be flying in at noon. Oh, his phone died. Telefone ivuyeho yararimo guhamagara tuvugana ivaho. Kumba aramukupye. If you want, I can go take care of that for you right away. Nagufasha niba ufite undi mukiriya. That's so sweet. Ni byiza ariko urakoza komisiyoneri turaziranye. Acaho. Uyabonye aciye wafata kandi gapapuro abonye undi mukomisiyoneri undi mukiriya afite ku rupapuro ugiye kuza muri iyi minsi. At a price of $1,000. Excuse me one moment. Mamagarira umukiriya umubwire ko nahagera tugomba kuvugana kuko ngenda mutegereje. Sorry about that. Again, the price was Ara mwihangane gato ni kuri reception uyu kumbe undi mukomisiyoneri yakurikiye mugenzi warangije aramucunga sigaga agapapuro katari w'ikintu yibaka kandi kari umukiriya. I can't believe you just stole her client. We wibye umukiriya we. Turi abakomisiyoneri niko dukora. Kiramukokoye. Ngo niko bakora. Ninga cya kuzana cya Didier wa wundi w'umutwe nk'uwambote wa mu perezida wa Uganda wa kera. Bicunga yanga navuye mu ijobo maze bikazahukaye bikabeshya abaturage ngo ngwino urore. Ariko barabivumbuye byanya kwicwa n'uburoro. Birakabyinira mu magunira. Simbatutse barase byubahiro nagarutse mu ijobo. Kuba umukobwa ko yakebye umukiriya nibwo cyagera. Yaje yambaye nk'abakire n'umukene shahu. N'umukene ku buryo amurasira ku mafaranga kemera kinjirwamo amasasu. Rich winds up in Palm Beach. I mean more abantu bose baza muri Palm Beach urabona hana abakire batuye. Nakazu kanya katsi wabonereka da. Community. You know, it's not about money at all. Of course not. Kuzina muri Palm Beach ntabwo ari byo bukire gusa. Ahubwo no buryo abantu babayeho ni imibereho y'abantu cyane mwari vuta ikizi ngo n'umukire cyane nawe yaje yambaye nk'abakire wo kacwawe. Dore mama shenge. Dore isaha yaguze. Nuko banza kugukanga kubyo urebaho. Ariko muri ugiye kuri konti wasanga nta natana ahubwo aje kwiba bina. Ni ikibandisha. Kimugeza ku hotel agomba kurara. Office at 10. I'll never remember my way around unless I do the driving. Ndaza kujya nkumenyesha niba nkwifuza nkeneye kugira ngo ube wanzengurutse inze. Can I drive you somewhere? Yewe ngirani nakugeza. I'm good. Mwana we afite umuhumetso wo kacwa. Ayiwe tata we. Shanda gufite tu kizigo cyatomboye umukire yavuye mu modoka yacu cya Jennifer. Yigira hako mu modoka ya taxi tweza zindi zisanzwe. Kobwa kamuhaye business card. Kobwa kamuhaye business card, umusore ahantu yaragiye na handi, mwibuke neza yahamagaye akagore kafite akadamu ke, agakobwa keza cyane. Yahamagaye umugore we amubwira ahantu ngo bagomba guhurira. Pardon me, man. Uraho mama. Daniel Parliament. Wandiza kunzi yawe. Kumva umugore wawe ko yakaje kumutegereza inaha. Barongeye barabonana. N'umukene shaho. Gakobwa kamukundiye ubukene nibandi dore bitobora afite wo kacwawe. Dore imyenge. No more scars. Ufite bitoboro ku majosi ufite mu nda we. I don't want to lose you. Baby waretye koko kujya mu bintu. Dore bitoboro wo kacwawe. Mugabo afite na za sudire ku mugongo. Buruko bagitoboye kijya kwisudiriza. Kubera ubujura. Bantu bakuru bamwe bafite imitima nk'inkoko mwihangana uyu mukobwa nubwo yambaye ubusa mutirukanka na televiziyo nta muntu urimo. Hari bigabo byambara gusanga kibifite imitima nk'inkoko cyabona umuntu kikakira muhitanye. Kikamwirukankana. They wouldn't have killed you, Claire. They used you to get to me. And killed us both. Umukobwa yumva ko uyunguye abazamuhiga bose nayo ngo bazamuhiga. Cyarebye umukobwa. You can leave, Claire. Claire ushatse wakwigendera. No one will blame you. Nta muntu n'umwe uzagushinja ko wantaye. Igendere rwose. Yabona ubuzima bwe buhora mu byago,
abwira agakobwa ko gashatse kakwigendera nta muntu n'umwe uzakagaya ngo kataye umugabo nawe afite imbabazi nubwo ari umujura ntabwo ashaka kujya ngo umukunda agwe mu mazi abira nk'uko uyu ari mu buri munsi abahigwa na amasasu gusa karamureba kakagira n'ibibazo yarakarebye agira nawe ikibazo ushatse wahava kigendera no one will blame you nta muntu n'umwe uzakugaya ko wanaye aho kugira ngo nawe ugire ibitoboro nk'ibi byanyura bazagusudire koko baragisudira amanywa nijoro yacu nibitinda bwaracyo There in 1 mile down the beach would be 35 million. iyi nzu ko yibona ni miliyoni 35 Stava urayishima urumva abakomisiyoneri bina miliyoni 35 z'amadolari miliyoni 2 zonyine z'amadolari ni miliyari y'amanyarwanda bivuga ngo ni miliyoni 1000 z'amanyarwanda ngaho bara 35 hey azingwa ari marere ku mukire yewe kwanza ninjya kwiba nzahera kuri izi ntebe nazi wacu twegeze dutunga gicunganwa n'amatara bamose dore ngahariye mama shenge Oh, divorced, 11 months. ufite umugabo twaratandukanye hashize amezi 11 11 months divorced The whole dream. hano hantu kwabona ni icyatsi kibisi dore inyubako kacwaho amapisine muyazi mu mahoteli abandi mu mapisine aba mu nzu yes kegari we Bankruptcy before the divorce, though. mugabo wanye mbere yuko tutandukana He's dead while he lives there in Key West with his new girlfriend. namusanganye n'akandi gakobwa ahantu handi yari atuye atabimbwira ndavuga ni turatandukanye. It's been on the market for about a year for about 27.5. But he's making over 9. iyi nzu nayo iragurishwa 27 komeza kumuzengurutsa amazu umukomisiyoneri kumbe iki ngiki mukuza kumenya ko ari abajura b'abahanga cyarabanje kizingura imodoka shaye henze ubundi kiratembera nta natanu gifite mu mufuka menya kiranira amandazi. Obviously more of a neighborhood. We're here with the screen of palm trees. This house sold about 2 months ago for 1.2 million. iyi nzu sasa yubona hariya yagurishijwe miliyoni 1,200,000 1.2 million yagurishijwe hashize amezi 2 kumbe ayo mezi bamubwiye niyo mezi amwe yarasiwemo abaguze hano rero sasa reka uzurebe film. Mr. Rodrigo says he wants to renovate. umugabo waguze hano hantu ngo arashaka kuzayivugurura. Can you believe it? It's obviously a tear down. Mr. Rodrigo? Yeah, Amber sold it to him. yaguzwe n'umugabo witwa Rodrigo unati cyane. Okay, kumbe ni bamwe bamurashe. I'll have to meet him someday. kana gatangaza tugende nyereke n'izindi kumba washaka yahabonye tayari. Coastal's right down here, wraps right around the house. It's really beautiful. hano hano ariko ni heza cyane urabibona. yahise ahindura n'imodoka. I mean, the intercoastal widens out here. Uranda ko hano hano ari heza cyane ushatse uhagarara na hari ukareba ku mazi yiruka nkagiye kwirebeshwa ku mazi. So you live in San Antonio your whole life? ubuzima bwawe bwose wabaye muri San Antonio utarazi naha. Since I was about 3. yego niko bimeze. Tell the truth, I was born in Ecuador. nabo uvuke muri Ecuador. My folks are both in the oil business down there. Ecuador? niyo nari mfite na za business muri Ecuador. muri Ecuador. Ecuador yahi. Ecuador yahi ko ibyangombwa ari bishugurikana. Nibyo mu gakinjiro hariya muri kazi ni kazi. I was in the management training program here before I got married. umugabo wanjye yakoraga hano mu bintu bya program mbere yuko nshingirwa nanjye turakubitana hano nyine nuko yanjyanye. You know, you mind if I hold on to these, fax a few to my banker so he knows ahead of time what I'm getting into? kana gatangaza iba bro abikwemera ngajya kubibamba ifitaho ngiye kurara ko nta kibazo rwose. Mr. Parman? Daniel. nyakuba Daniel yaje nayita Daniel kumbe bamwita paka bamwita umupakizi. arapakira iki gikombe nacyo yakiba kitarebye neza n'umujura shawo. Drinks. That is so kind. But I'm afraid I have other plans. ushatse kugira ngo tugera ko twasangira wambwira n'umujura ndakubwira arenze na ba mapengo wo mu mujyi wo mu mujyi washinzwe kwiba amasede. nanzu nimwe yigeze ashima hano hano niyo yashakaga kumbe mubyo yayoyi harimo business card ya kariya gakobwa banza nayo arayizinga ntabyitayeho cyane yamaze kumenya bigenzi by'ahantu bicumbitse inzu byayiguze miliyoni 1,200,000 by'amadolari miliyoni 1 y'amadolari ni miliyoni 600 z'amanyarwanda na mirongo ndetse tekereza none amazu yahanga agurishwa za miliyoni 100 kubamo agakobwa nako nagahanga nubwo ari agakomisiyoneri
karabaje kazano ku mashini kiga ku muntu. Sasa ikiza cyo muri Amerika ikoranabuhanga ko ryagiye kuri ushaka umuntu ujya muri computer ukamubona aho atuye. Soap opera channel always on? I pay for it. I pay every Mwana wanje warebye televiziyo nyina we mukobwa nawe hora muhatiriza kureba televiziyo buri munsi umukobwa kumbebere muri mashini. I heard that too. Ndakumvisha uravuze. Aske. Kobwa komeje gukurikirana neza wa mugabo kumba afite 2025 byonyine by'amadolari. Kuri konte acunga banke zose zifatika bakire babika iki kigabo 25 akaza yabyimye ngo no mukire akomeza kumwigaho muri mudasobwa mwigaho iyi na visa card agira na master card agira bwa bukarita ugenda ukabikuriza amafaranga bwa smart card faranga cyagendana muri kashe se ko yaba ari nyakatsi zirenze igeze Nyamirambo. Kumbe menya nacyo kirwa California gitera urumogi. California yari ya munsi yo kwa Nyamirembe Migisi niyo mvuga. Niba ari Nyamirembe umukobwa yarababaye shawa rwara umutwe. Igihe yirukanye kururuga bazi ngo n'urukire. See? This is the kind of outfit. Dore ukuntu nawe ugomba kujya wambara. Sinshaka kujya nguzongere kwambara ubwo buntu bugocakira cyane umuhumetso bwa kabana mihumetso. Actually, Martha's still in the hospital. Why don't you come? Atwana ni kwa muganga waje tukajya kumusura araza kubyishimira. Kumbe umukobwa yababaye yirirwaga inyuma ya cyacakara afaze ngo ni igikire. Costume menya cyara nazitiye cyara zikokoye. Ko ari igikokoze. Cyacu yarebye umukobwa amenya ko ababaye. Nazi kimubabaje umukobwa kumbeza ku rugabo. Yewe dato ubuse uru rugabo zarugirene ko. Arumva yajya kurwitura. Uzi kwirukanga inyuma y'umuntu uzi ngo numukire genge mbibona bikaza bikanyiruka ngo yanga yarakize numukire byahehe ko ari udukashe tw'intagwira badidiye bakanyiruka yanga badukize mu bandi bantu katwigisha gusobanura sankare aduciyeho yamaze yeske filimira wamukire ikintu acyokoza ajya kuzina yizinguye ikintu cyitwa imyambaro yizingura n'akamodoka yirirwa kanga abantu aho ngaho Araka Palm Beach muri iryo joro rimwe inenui mu gifaransa niko bavuga siko bavuga ra ngo mu ijoro rimwe inenui inesi rimwe se yaske birabareba kwanza yaje yanyubako neza babajura barimo yabateye nijoro byana byimbye byambaye amasengeri inzu byayiguye bize miliyoni n'200,000 ndayiba pakurura tu yitwa umupakizi paka Chunga neza birasa naho bigiye gusohoka ko ari bine mwibuke neza ni bine yari wa gatanu byaramwe mukesha biramurasa inuma y'u Burundi ngo yatumye kuyo mu Rwanda ko zivuga ikirimi kimwe ngo huguha indi rita biti nawe hugu byasotse mu nyubako arabicunga akebo kaje wamugarura baramwibye amagaraje no automatic iri fungura ikifunga yinjiye mbere y'igaraje yifunga zemere ko dukashi bafite hano kwanza nabajura nundi baca umugani ngo nta gisambo kiba umujura kereka igisambo ari n'ikijuru ubwacyo kimenya uko kiguhekura ko kiba kivanze bibiri ubwo kigomba kuba gifitemo n'inda nini ngo bari ikimetisi iyo ari igisambo kikaba n'ikijura ni ikimetisi cya byose raka kwanza yarabanje afata imbunda ashyira munsi y'ameza hano fata nindi fatishayo sinzi impamvu imbunda zishize aho ngaho bari abagabo nta mbunda bafite munsi y'ameza risk him getting any of us alone. We have to. My uncle sent his best guy to take William Musanze shani bakiri mu Uncle Sam narababwiye azamwitaho. Disappointed you haven't seen Parker. This is my friend. I keep birababaje niba utarigeze ubona Parker. Sasa dore cya kigabo cyamukoreye byangombwa uyu ni umuntu wa kabiri uje nawe kibaza Parker. Abandi batatu bakibaje Parker mwibuke cyarabishe Parker gihagaze uruhande. Daniel Benharit ni urimo kubaza Parker. I don't know anybody named Parker. We nta muntu nzi witwa Parker. Daniel Benharit bamwita mukuru wa Van Damme kubera ko yakiniye filime yitwa Alex. Bloodsport 3 4 ndetse na 6 Tuma uyu ni umwicanyi serial killer. Uwashaka nguyu ariko aba boss be niwe bamuhaye igihe barimo arahiguye kumbuye yagize kera muri Palm Beach. Baraka
ibintu byose babagabo babitse maze abyinjiramo gufungura neza iki kintu kimeze nk'igishakoshi hano aragakoresho harimo imbunda ya zahabu nk'imwe ya Gaddafi hari yarapfuye ngo bamufatiye mu cyobo nk'ifuku imbunda ziri hano abagabo baguze imbunda nshya akindi yakoze maze imbunda aragenda arazitunganya zose ko yakazikuyeyo hari akantu kagatwe yagenda gacaho kamwe ukoze mu mbarutso gakora ku rusasu rugaturika zose azikora amarangije utwo tunagenda duca imbunda zisubizamo reka abaginga rero bazaze bagira ngo imbunda zabo zirakora neza abatere zidakora kiraho kumbe baragarutse amarembo bayafungura bataragira mu rugo na ya telekomande kontororo yes funga igikapu cyabo mbere yuko binjira mu rugo yabumvishe ko baje bagabo ngizo ziraje bafite ibisura nta n'umuseka basa nabi gususa neza sana Didier kandi nawe tekereza umutwe wa Didier ni nk'agatsima ko mu bwoko bwa kawunga Didier ntabwo mututse murase byubahira ataziheba Didier uri umwana mwiza yaske nuko agenda muri boda gusa kiba gifite ibyo ndusha mu birenge nubwo haba ari saa sita z'amanywa atavuye gukata ngo iki nababarana ajye kugura ikibanza kuri Nyabarongo nashaka zinagemo muri iyi minsi afata amahumbezi yasikegariwe ibibanza bihendutse hariya yasikegariwe ngabo binji yasohoka ngo Didier uramuserereza ibibanza Nyabarongo birahendutse hariya ku mwaro neza hariya ku kiraro nayakuza nuko haragenda akagura ikibanza hariya yagumva baba yakafata amahumbezi mu mazi nacyangiriro mbajyagende cyitwa harya ni pipi nini inde nakaziki or we can go to the office. I have the key. Iki gikobwa nyuma yo kuvumbura ko uyu mugabo atari umukire cyaje kumukurikirana no kuri yanze ragiye ukinjira mu modoka atabizi. Mr. Crenshaw usually keeps a nice bottle. When I ask you a question, you need to answer. Ow, you're hurting my neck. Mfite ibibazo byo kubaza kandi ukansubiza. Who's you here, Leslie? No one. Ninde wundi mwazanye hano munkurikirana? Nta wundi. Cya gikobwa cy'ikomisiyoneri. No one. Nta numwe. Jennifer Lopez. Let's go to your office. Fuck. Babare ntabwo wari ubyishimiye ibyo. Arangije aragifata arakizana bari mu modoka. Nacyo cyamenye ko uyu mugabo nta kigenda nta gafaranga agira mu mufuka. Ameze nk'igicuranzi cyitwa nkongoro. You know, everything he did in the car today was almost right. Ibintu byose wakoze mu modoka ndetse n'ibyo wari urimo byose bisa naho ari ukuri. But I didn't buy it. Gusana na kimwe ndibwemere, but I won't buy it. Na kimwe yakwemera mu byo umugabo yamubwiye cyagera. Is Daniel Parment your real name? Why wouldn't it be? Hari inyubako nimwe mu buzima bwawe ugira ifite izina ryawe yikwanditseho. Kendaga kumenya ko ari umuteka mutwe kumbe ko umugabo ni umukene wo mu rwego rwo hejuru. Because you're less than 2 months old. Kubera ko n'ibyangombwa byawe biragaragaza ko hashize amezi 2 gusa ubonye ibyangombwa. You have a bank account, an address in Texas, and a driver's license. You never owned or leased a car before this one. Na modoka yindi wigeze utunga mbere y'iyi ngiyi. N'ubwa mbere n'ibyangombwa byawe nabyo naje kubikurikirana nsanga bifite amezi 2 gusa bibayeho. You never had a credit card and you never had a mortgage. Na credit card wigeze ugira bwa smart card ugenda ukabikuriza amafaranga. I've traveled a lot, my family. Wari ukobwa winje mu buzima bwanyu ushaka The iki? only house you showed any interest in was the one back there. Mr. Rodriguez. Really? Ahubwo ikintu cyakuzanye naha ni uriya mugabo Rodriguez uwaguze inzu hariya. Inspector? Really? Urabizi undati cyane. Ukobwa yamwizeho maze arangije aramumenya neza arimo aramuganiriza nk'umuntu wamumenye. Nawe wamuhisha kandi. Mr. Rodrigo too. Nanjye nibazaga kuri uriya mugabo Rodrigo too. Nkuko wibazaga. He's only 6 months old. Nawe amazina angaha amezi 6. He's only 6 months old. Nawe aje na muri Palm Beach. Mwabagabo mwe niki kirimo kubagenza? Bagakobwa kibajije. Ubu kari kumwe n'umujura. Karashaka kumenya icyabazanye niba ari diru nako kayinjiremo. Katwumva. Hey, why are you parking all the way over here? Niki cyabazanye naha? We could have parked right in front of the office. There'd be no cars there this time of night. Let's go. Uparitse hano hano imbere. Nta modoka zindi zaparika nijoro. Tugende. Nisu ni kariko. Watubona. Niki kijya mbere? Wait a minute. Keep moving. Uretse umunota genda imbere mpaka umubwira icyakunca itumye ushakisha. Bageze mu nzu. I knew you were from Texas. Nari mbizi waranambeshye ukumbe waturukaga muri Texas.
Look at that. A nice Chablis. Will you be joining me? Turasangira cyangwa? Okay, well, I'm thirsty. Ugh, I drink too much. And I worry too much. Usa nk'ufite ibibazo byinshi. Umukobwa atangira kwivugisha buri uko anywa akayoga kavuga. Ndatekereza cyane. Divorced, pushing 40. Have a sister I haven't spoken to in 5 years. Mfite mukuru umuvandimwe wanjye turavugana imyaka 5. Doesn't look like she's gonna kick off anytime soon. Ndabizi nawe minsi micyo uraza kubaciyeho igikobwa buri uko gisukayo kikavuga. Kayoga kageze ku mutwe. I'm sick of chauffeuring these. Ndarambiwe kubina hangaha nta muntu numwe mfatisha muzima yategereje umukire yaramubuza ahubwo ura mu banyamikasiro dore nk'iki kigabo. Showing them houses that I can never afford. Buri munsi nereka abantu amazu nanjye ntashobora kwigurira. That I can't stand. Kereza ku munsi umwe nzakira. Rutangira no kurina inzoga si ikintu bituma uvuga ukuri. Gropes. But not all their gropes. You never know. One of these days I just might get a full commission. Buri munsi mba ndimo kuzenguruka n'abantu ntegereza komisiyo gusa. Ko bamako ya komisiyo. Kirongera gisukaye. So if you're gonna kill me, go ahead. Komeza. I live with a snapshot of my future. Nobody na hazaza mbona. No, nobody's gonna care. Ndabizi nta numwe uzanyitaho. Nta nuri bumenye ko wanyiciye hano. I can help you. Nagufasha ariko. Help me. Umfasha. People in Palm Beach are sharp. Very sharp. And people like you only come down here for one reason. Money. Abantu baba muri Palm Beach bose nabahanga umuntu nkawe rero uza muri Palm Beach nta kindi kimuzana. And I don't know what you're in. Ataraga faranga umva amagambo hano mwihangane gato uyu musinzi arangije yatangiye kuvuga ukuri. But if you're not, niba utanyica I can help you. Nagufasha. Help me. Umfasha. People in Palm Beach are sharp. Abantu bazi na muri Palm Beach abari abahanga bari abakire baba bafite ko bameze. Very sharp. And people like you only come down here for one reason, money. And I don't know what you're into, kidnapping, extortion, robbery. Abantu bazi na baba bafite amafaranga gusa abantu nkawe iyo baje gushaka amafaranga niba utaje kwiba ugomba kubuje gushimuta niba atari ugushimuta nibindi bisa nabyo. But whatever it is, you're going to need somebody who knows the territory. Gusa niba nibyo ngibyo uje gukora inaha ukeneye umuntu uzahantu kugira ngo agufashe mu kuhamenya neza. You're going to need somebody who knows the territory. Ugomba kumenya umuntu kugira umuntu ukenera uzi territory. Territory na ahantu. Or you're going to get caught. Cyangwa bagufata. Uzafatwa. Take off your clothes. Vanamo imyenda. Yego komana muri aya masaha se nonaha. Uyisutera isari nagize nguri se matama. Uruviri ntabwo rwaryamye igare riracyagenda. Vanamo imyenda. Gikobwa gihe cyabonye urwara kijyaho ni se matama afite irombo wajyaho ni se romba pipi. Harya ni pipi cya kindi gisobanura nabi. Kivuga amagambo menshi shaho gishobora kukubwira imishinga nk'igihumbi kigashyiramo nayo gucuruza amagunira. Cya pipi. Kobwa yubira byo gukora mugenzi. A third of the houses around here. And I know the rest. I can answer your questions. Naguha ibisubizo amazu yose n'abantu bina byose ndabizi n'amavene. Icyo utabona niki? Televiziyo mutayirukanga nari bigasha bigira imitima nk'inkoko. Kurya kibonye icyo kiba kigahita kirukanga ukajya ni inkoko. Barusake mutubabarire. Wagira ngo turn around. Ngo nuko hindukira. Utabona niki? Mwakire ku mwako buri muntu urebye hariya wese nafate ku mwako. Game with me and all it did was make me suspicious. Umva wakuntekereza nabi sibyo? Asking questions about you. Nta n'umuntu wambaza ibibazo byango zamubwire ngiye narakasiriwe naje n'umukomisiyoneri wakasiriwe tangira kurira zamuri imisatsi. Kumbe yendaga kwirebera ko igikobwa kitafite ibitsinga bya police. Abambika ibitsinga ubundi byo mwavuga byose bakabyumva ariko se. Ngendera hora. Cyangwa Push up the wine glasses, look up before you leave. I'll think about it. Fata ibyawe mbere yo kugenda hanyuma ndaza kubitekereza byo gukorana nawe. Yego mbonye ndi job abakomisiyoneri nakazi batakora uziko yagurisha n'umuntu. Iki cyemeye ngo niba yaraje kwiba gushimuta bako bagomba gukorana. Inzoga cya Yesu kiye yicyo irakubita kurusha kanyanga. Kumbe hakuno hari umusaza nawe ufite tayi nk'iya Junior.
got something for you, Jones. Jones tugufitiye ibi ngibi. Umusaza arimo arakorana na bya bijura bine. Paka arimo guhiga. Paka yatangiye kubigenda hibiga mu cyangwa kindi gifu. Nicyo cyamurashe mu rutugu mbere yuko ava mu modoka. Mugenga we. Akebo kagiye wamugarura narahageze. Ndaharaho muri tu. For one low price. Hey, what's the matter? Nikibazo ki? Nothing. Ntacyo. I bought a lottery ticket 2 days ago. I don't think it's gonna pay off. Leslie, what'd you do that for? Those things are a waste. Naguze amatike yo kunkora inaha ariko sinzi ko bizafasha ariko se muko kwaretse kwiyeba ko mari. Kumbe mukuru buri munsi awubwira igikobwa telefone yarasoni. Hello? Yego. Mr. Parmit? Yeah, Ni wowe? Ndakumva ndahaje none ngadurire he? I'll meet you at 1000 Ocean Avenue in 20 minutes. Ndaje none minota 20 ndabamubonye. Kabwira naho bahurira sawa diriciyemo. Umupolisi yaguye mu kantu. Mukobwa muko na ubundi bamuhamagara nitabe kuriya. Mukobwa yiteye dufureshera rebe ko yahura n'umugina cya kijura. Kijura cyaje kumpakira uruhande kumbe n'umupolisi yabakurikiranye. Kumbe ndatereta hari nabandi bohereza umubindo. Uriya ni umubinda. Dore kimubinda yewe. Kiramubindika wajya no ruhinje ubukiye kumwambika pampers zivaburaye. Nuko bindika. Kaka. So, I'm hired? None se akazi kabonetse tayari. Naramuganiriza n'icyamuzanye naha. Umukobwa wazi ko gusumbwa bari cyamuzanye. Niki none se mubwire? Numva. You can if you want. Nta kibazo nimba ubishaka wambwira. Umugabo tekeza umukobwa kwizamura kirarumu. Kirongera kimuhurundi. Rekera. Ndavuga urubizi. Leslie, umukobwa yitwa Leslie. Jennifer Lopez. You're hard to read. No, really. Let's just stick to Urakomeye kujya umuntu akumenye. You had to lead. business. Ukubera ko ngenzwe n'akazi. Kazi nyabakize shaka ko ari uguterura iby'abandi. Yitwa umupakizi ni Parker. No acenzwe gupakira gusa. Parker. Obaje n'umukobwa. Binyari cyaje kumuganiriza umukobwa ntaramenya n'iki cyazanye umugabo inaha. Usaze ko ari ikinini tu. Here's the deal. Umva twumvikana. Don't ask me any questions because I'm only going to tell you what I want to tell you. Bazi kibazo hanyuma ndagiza ndagusubiza ibyo ngomba kukubwira. The man who calls himself Rodrigo took something from me. Umugabo witwa Rodrigo hari ibyo yantwaye uriya waguze iriya nzu abeshya ngo ni Rodrigo. Umukobwa atega ugutwi. Some business with 3 other men. Hari business twakoranye. They're here for a robbery and they're going to use their house to lay low when they're done. Bagiye bari hano baje kwiba hanyuma nibarangiza kwiba iriya nzu bazahita bayisiga nubwo bayiguze. Bayije kuyikoresha gusa kuyituramo no kuyipangiramo ubujura. So, none you let them steal something. Urashaka kugira ngo bibe ikintu. You let them steal something. Uragira ngo bibe. You steal it from them. You steal it from them. Nawe nurangiza ubibibeho ibyo bibye. Sibyo? I help you. Mana nyagasani uri ikimanyi cy'ibisambo n'ibijura. Yavutse habiri. Ndagufasha ningufasha se. Uramembe iki? Metis. You're going to kill them, are you? Urashaka I never said that, kubica. Leslie. Ibyo sinigeze mbikubwira ariko. You did. Civilized people need to follow rules. Just gonna. Abantu bateye imbere badakurikiza amabwiriza bari abaso. Things right. Abantu bateye imbere bakurikiza amabwiriza rimwe na rimwe. Where are they going to hit? Bari bahe. Where are they gonna hit? Thought that was something you could tell me. Ahubwo wowe niwe wahambwira. Nanjye simazi. You don't know? Ntabwo ubizi. When are they doing it? I don't know that either. But it's jewelry. Bagiye kwiba ubukungu ariko atari amafaranga muri cash. Bagiye kuba jewelry. Nukuvuga ngo ibintu bijyanye n'imiringa, zahabu, diamant. The stores I've checked have the inventory. Hanyuma bagiye gushaka ahantu babyiba bisa naho ari byinshi cyane biri mu madolari menshi za miliyoni. How large? Angahe? 50 to 75 million. Za miliyoni zirenga muri 50. Gwiki? Mrs. Clenden's jewel? Buretse gato. Hano sinzi impamvu filime isubiye inyuma mwihangana ariko sigewe filime nshya niko zabaye. When are they doing it? I don't know that either. Baziba ryarese simbizi nubwo sindamenya. Ntazaho bari bwibe. Nazi n'igihe bazibira. Gusa bari mu mipango. The stores I've checked have the inventory. How large? 50 to 75 million.
miliyoni zikaka muri zirenga 50 ziri muri za 75. Clinton's jewels? Kobwa kumbaza ahantu habitse ibyo bibi. Fucking kidding me? Urambeshe. Forget it. They are going to get caught. Or Kibagirwe bose aba basenzi bazafatwa. killed. And so are you if you're anywhere. Hanyuma bazanicwa nawe n'uburi kumwe nabo. Wo kongera no kunyegera. Leslie. Wait, Leslie. Leslie karuka. It's your friend. Abajuru urabazi cyane ntabwo bazi. Uranze se ahubwo. Kwiba twebwe dukwiye n'ibyangombwa byuko turi abajura bemewe. Bagwe kugenda n'igipapuro aho bageze bakajya bakimanika. Palm Beach. Dore sasa hano bagiye kwiba ngaha. $5 million jewelry collection right here tomorrow night. Umukecuru wapfuye wari nyiri hano yarabitse imiringa na za zahabu na za diama birenze by'umwami w'ubwongereza afite umwami kazi w'ubwongereza. Ballrooms, and it's one of the only houses that's on the ocean and the intercoastal. Hey, man. This is private property. Baraza kubimurikagurisha kandi rirabuye umugoroba. Yewe muhagaze hano ateme mutoka hapo hari n'abarinzi baharinzi. Mwihangane twari twayobye. No. That's too much white. Take them away. harimo umweru mwinshi. Muvana ngaho umweru. And just what is this now? Speakers for the auction. Amabafure y'ahantu hari bukorere mu murikagurisha. Small ballroom. Uyajyane hirya. Okay, Linda, you cover the left side, Robert the right. Nituba turimo kugurisha abakire bicaye ari imbere ndabamagaze hano. Standing next to me. Wowe uramuhagaze uruhande rwanjye kumbe iki gisaza muze amabafure yashakanye. Put speakers in the corners. Amabafure muyashire hari iki gisaza mwibuke tukigeze kugaragara kiri kumwe n'ibi bijura byinjiye ngaho ari ibikoze by'amabafure bisanzwe. Go get the gear. I'll meet you by the basement. Hanyuma kandi ubwo tumenye naho turi buce twinjiramo hano. Uyu musaza ari kumwe n'aba bajura baraziranye. Bagomba kwibira ijoro. Muze harangije amanuka hasi abereka aho bari buce. Bose barahareba ibindi bikoresho bamanura muri basement. Ijoro rimwe uyamenye nabwo dore ukuntu hameza ahantu bagiye kwiba we. Palm Beach. Do you ever feel bad about what you do? Everyone steals, Leslie. Some people admit it to themselves, some don't. It's what human beings do. It's when we invented locks. Kobwa yatangiye kwibaza niba uyu nguyu yajya atekereza ko binakora ngo anicuze byibuze kumbe nta nubwo bimubamo niyigeze anabitekerezaho. Genda baganira bisanzwe. Sleep at night. Kana gatangaza cyanyereka ijoro rijoro ukuntu bari bwibe gusa. Bariba nanjye ndabiba. Ibyo ntunabitindeho ikibi nuzanyiba niwe twagera nayo. Modoka reme yarayizingura asigaye yambara nk'abakire hano. Kumbe ni umukene umwe wo mu rwego rwo hejuru. Zibyara bibona hakuno. There's a taxi stand at the Breakers. What's going on? Out. So kugenda. Wongera kunkurikirana kandi. Hey, like, what's the plan? What do I wear? Do I wear black? What are we doing? Go to your office. I'll handle it. Ubufasha na uburiho ku giti cyawe ibindi bisigaye ndaza kubwira. Yewe ariko nimukiyame abantu gutyo. Yongera rakareka. Raka. Pangwe na yindi niyo kubereka ko byose abishoboye. Faranga arayafite. Igirana bajya kumuparikira akabaha kana. Mwibuke nayo yarayibye. Ni umujura shaho. Aba mu rwego rwo hejuru nakubwira abajura bakwiye ibyandiko. Aho ageze akerekana icyangombwa ati mwambonye ndi professionnel. Ngakwa kundi umuntu agenda agaragaza impamya bumenyi yuko yize kuvura ibisebe, bize gusobanura n'umugwi ibyangombwa sigaye mbitanga giye nkabibaha. Agaragaza ko ufite iyo mpamya bumenyi uyakwimamya bumenyi y'ubujura. Isa yaramuhenze mu byo atajugunyirimo ni imyambaro. Iwe mu rugo. Mwibuke bamukodeshereje abagomba kumugendaho. Iri joro nibwo bari bwibe. Biragenda bite kuri we katurori. Nibwo akigera mu hotel aho arara. Araka Juma mwicanye. Bari hari. Munyamigeri. Araka. Kumi. Bagabo siriyano. Yewe. Daniel Bana ni ndwanyu wa mugabo shabo. Uyu mugabo. Kubita na wararwana mwibuka mga filme kitwa Mechanic. Jason Statham. Mwibuka muri Transporter. Uyu nawe mwibuka muri Matrix kabiri. Ugamba. Umwicanyi bamuguriye. Bogis. Rwanda gis. Ugatega tagis.
Ogis. Yewe data we. Ufiko umuntu bamukubita. Kagira ngo ni inyundo zo bwoko bwa munubi barimo guhondesha amabuye. Bigo bifite ingumi. Kimumirisha ishashi. Uzi ko ari igitutsi sha? Ninga cya gitutsi ngo kamiri nuza. Ishashi. Kirayimumirisha agwa kuri wese arangije. Yewe data we. Ayiga data. Cha data we. Ayiwe. Data we. Filimira. Ho. Bagabo. Kukarenge. Wumve iki kiwesa gikuye kuntu yakimuhonze ku mutwe. Kiwesa uri dushe. Amuginga. Dore uko arambara yapimye zuzuye. Iyo umuntu arera apfuye yapima metero zuzuye ntabwo ushobora kwihina na gatoya. Yapimye zuzuye. Bicanyara. Kumbe cya cyuma muteye umugabo ushafite ibitoboro n'ubu baramutoboye. Cyuma ruracyari ruzima. Afite ibitoboro sha mu rutugu afite igitoboro afite iby'amasaso afite ibisudire mu rugongo iki kiracyashaka kumwongeramo ibindi bitoboro atega akaboko. Ikindi gitoboro hasi ni mbari ya mbari sha ni kure ya kure nako na nibagiwe mbari ya mbari ndekura wa mushenzi umanuke. Icyuma gikomeza gutobora ibitoboro ushaka ko bikomeye ugasura. Wewe data we uyu mugabo niba hari abantu bafite imyenge shaho yarimo mu bambere afite imyenge ariko si biniki yew kikora umugabo kigasiba undi afite imyenge mu ntugu afite imyenge mu majosi afite ibitoboro shaho ubona umwicanyi bamuguriye. Ninde umuganga rero nako ninde umuvura nari nibagiwe. Uyu muganga rero abaganga buriya nabahanga cyane baganga bamenya kuvura abantu bakamenya kuvura ibisebe. Abaganga bazi kuganga nako kuvura. Nibiki? Wa mukuru waryamye neza ndabazindutse mwihangana. Yeah, I do know. What time is it? Nibiki ni masangapi? How the hell did you get Byagenze bitugeye niki? Sort of official. Don't let him in. Aba ikibazo gikomeye. Mwana wanjye ni At least make your dog shut up. Mama bwira kimwe cyaba giceceke. Akabwa niba karimo kumukera iki munzu. Mushuti wuyu yatubaguritse shawe. Named Daniel Parmit. Hari umugabo wabuzi witwa amubwira ki wawe paka. I don't even know how to use this thing. That's why I always get coffee. What about Mr. Permit? Byagenze bitese iwe yabaga. Yeah, he's in town from Texas. Ari mu uyu mujyi yavuye mu rwa wa Texas yabaye iki? Kuko bwakarebye neza. Kabona hari akuna maraso yagiye naca ahantu. Kabona nandi maraso mu hano agahagaze. I happened to be driving past Sloan's Curve yesterday and I saw you talking to someone. Ejo nabonye imodoka mbona winjiramo. That was him. Yari ya park. Akagiye guteka icyayi kumbe kabonye maraso hano karaje karayahanagura kitonze paka amenya ari muri iyi nzu. Niyo mpamvu kakabwa kamokaga. The office, why? Well, if there's a vacant place that he knows about, he can just get it in his head to make himself at home for a while. Akabwa kaje kuzuye amaraso shaka kutujanje. Shoot. Can you please get that for me? Mayo sahane kwiguye wayimaye kumbara yisunitse ngo yatareba hakabwa kare. Tracking in God knows. Akabwa nako kagenda kazana umwanda kawukura hanze sinzi ibyo karimo. Ko garangije agera ku wundi muryango. Asunika igitambara abona ndi maraso menshi. Abona paka hakurya. He got into an altercation in his room with a fellow. The fellow went over the balcony and he's dead now. Icyumba cye twasanze ari umuntu waciyemo agwa hakurya agwa inyuma y'inzu hanyuma kandi yavuye kuri etage arapfa. Icyumba cyarimo amaraso menshi basa n'abarwanye. Wasanga yarwanye n'uwo muntu muziranye niyo cyo cyari kinzanye ubu turi mu iperereza turi muri investigation.
Man, ubuse nanze nanye nabica sinamuzi gene mubona inaha gutyo gusa yaraje gusa gutyo n'umukiriya ushaka inzu. Twabonye ariko ikarita ya business card yawe mu cyumba cy'umugaba amaraso ni menshi yamuvuyemo. Akabwa hisemo kugaterura kataraburiza. Anything else you need, okay? Nugira ikibazo cyo wakenera cyose uze kumbwira sibyo? Sohoka nibwo nyikanguka ibindi turabivugana nyuma. Polisi yarebye umukobwa ariko se wa mukobwa we. Kuwe kera nkuvuye gutwara ya magari ya kurusi. I was in places all alone with him. Urambwira ko ari amaraso umuntu tuziranye se kuba afite amaraso urumva atari ibibazo. Abapolisi nuko bakureba bakavumbura ko ufite ikibazo. Ariko se nkawe ko mbona wa mukobwa we ushobora kuba ikisi. Kosa n'ababandi birukanga amarushanwa yategurwa na MTN. Sorry to wake you. No, it's okay. Wihangane kubakangura. Nta kibazo. Thanks again. Wakoze nanone. Nari nabase burete nje muri investigation urebe ko ntazagufata investigation ni iperereza. Kogaje yihuta cyo kureba paka. Oh my god. I can't believe he's not barking. Ari yakasari yo mugasa kandi. Yo got to get you towels. Oh my god, there's so much blood. What are you doing? There's so much blood. Amaraso ni menshi wavuye amaraso bisagara. Mwana yakasani yaravugishijwe. Listen to me. Bivuga nkuri kuma kuvuga umuvugo tuza. You can't find a payphone and call this number. Jya kuri telefone yo kumuhanda umpamagarira uwo muntu. Might not be an answer, but maybe. And go straight to work. What? Yes. I can't leave you here. Ntabwo nagusigana meze cyo ari we arongera ajya kumuvuga. Yewe. We. Go. Genda ufashe uwo mugabo niba akubwiye kumufasha. Mukecuru kumbe yikundiye igisore. Yabonye gifite umutwe mwiza n'umwe mu bwoko bw'agatsima kitwa kawunga. Utkomeze nka kawunga itetse neza. So Pipsy. Simba. You like this one? Uwo mugabo wamukunze imbwa yitwa Simba. Ibyo byinshi cyane babyita Simba ibindi ugasanga babyita byabo. Iki cyo cyitwa Simba. My name is cya Simba cyari kikundiye umugabo ufite agatwe ko mu bwoko gasa n'agatsima ko mu bwoko bwa kawunga. Yes. Well, why don't you go ahead and take a look at both places again before you make your final decision? Yeah, I could be there in a half hour. Mukobwa yaje hano ku murimo ageze kuri televiziyo atangira kureba rebe ko ibyo bavuze. Oh my god. Mwana nyagasani. Umuntu zirahanutse. Birimo biraca no kuri televiziyo. Oh, that's so terrible. Iyo mbega bibi si wa mukiriya washakiye inzura karamuseka kacaho. Kuko umukiriya washakiye inzu abashinzwe gutoboka gusa. Ntabwo ajya apfa. Ni bitoboro gusa bimwuzuye. Yeah, just my luck. Are you okay? Meze okay? I'm going out. Ndasohotse araho ngiye. A list of places I showed Mr. Parman, okay? What's the matter? Kibazo se kiriye ninde ukubwiye ko ari ibibazo? Ni umukomisiyoneri kazi. Yagarutse mu rugo wabo. I was afraid you were the cops. Ngeze ngo ni ibipolisi bijanane kubikubita isafuriya. Ubonye mukecuru nige safuriya. Ngo those cops. Asubiza isafuriya mu gikoni. What's going on? Nikijya mbere. Are you a nurse? We uri umuforomokazi. I'm Claire. Kumbe n'umugore we oya. Arimo aradoda. Ibyenge ni byinshi. Biri bindi ku rutugu. I named her after Leslie and the Young and the Restless. Mom. Her sister's named after Jennifer and Valley of the Dolls. They don't care. Kobwa Amelia yitwa Leslie afite n'umuvandimwe witwa Jennifer. Mama ntago babyita uko umukecuru yikundiye abashyitsi. I left. I thought I was calling somebody to take you to the hospital. Nachaka ko hari umuntu uri kujyana kwa muganga. Oya. I have something to do tonight. Are you crazy? Hari ibyo ndi bukorera ijoro. Rasaze. Died. What do you have? A mangled hand? A broken rib? For this time. Imbavu zawe zavunitse reba kuntu meze watobaguritse. Nothing. Urajya iri joro. Kumbi iri joro ni nabwo babajura bagomba kwiba nawe nibwo agomba kubiba. Tell him please. Wamuhagaritse. I can't stop him. Sinamuhagarika ngo bishoboke. Ibyo yiyemeje nawe ujye umuhagarika. Uragatwe ke disi gateye nabi gusa. All set. Darangije. Do you want me to call a taxi or leave my car? Namagare taxi cyangwa imodoka. Mfite imodoka. Claire. Aka karamukunda. Claire. I think you'd stay. I know. Wihangane gushyira muri ibi umukobwa ati ndabizi. Umukobwa mukunda nubwo ari ubujura bwose. You know I will. Urabizi ko ngomba kwitaho. Kara kimuhaye. Ndavuga ikibizo. Mwavugaga iki?
hari umusaza mukuru wa Nyawundi ndaramareba nabi arasetse. Mwana wanjye urabeho umukecuru yarabikundiye atanabazi arimo arafasha. Yarababaye shaho. Leslie yarebye iki kijura arabona kandi gakobwa kandi kiriho nawe yatekereje ko ari we. Urabeho. Urabeho kapfa. Ku mutima. Nibamukiye. That cop is watching you. Uriya polisi aragucunze. Go back to work. Subira ku kazi. Sinshaka kujya ngatubonane antekerezo byinshi. Mukecuru iki kigabo aragishyigikiye. Mwana wa ntago wumva ibyo umurendera avuga. Umurendera ni umukwe. All right. Byiza cyane. 2 extra clips. Bya bibandi. Sasa ibigoryi birimo birafata mwibuke imbunda yagiye azica udutwe. Bwa bundi bwa twiga bumwe bugenda bugakora ku rusasu maze rugaturika ruvamo. Akiriya zahabu yabo. Bigabye imbunda ijoro ni igihe cyo kwiba. Biba iki ko babakozeho. Uyu mukobwa Leslie aramubwiye ngo we najye ku kazi. Umupolisi akomeje kumucunga ataza kubafata. Abajura nabo kuri ayo manywa. Modoka bazicakiye bacaho. Katurore. Jennifer Lopez. Oh! Kumanywa. Even volunteers got their fucking hair. Now put your hood on before you jack. Show some. Mugomba kwambara ibigofero kugira baza kujya turabakizimya mwoto koko niba byapanze kuza guturitsa hamwe bari bacuruza ibintu bya bari muri auction. Auction ni muri kagurisha. Nako ni cyamunara. Ubwo byari byapanze uburyo biri buvanga ibintu maze nibirangiza byigende nk'ibyakizimya mwoto bibone gukokora. Kigenzi cyabyo kimwe cyo cyaciye mu bwato n'ubwato baremeye barabugura. Barimo barasesa amafaranga ubundi kujya ubona amafaranga umenandi. Hey, ntabwo mubizi. Abashaka gukira ni mugure filime za The One n'amafaranga. Ngwiki? Nunzwe n'umudomo bakata uti samaguru. Yes, cyagarewe. Abantu batunzwe n'ibintu byinshi yakuza muri iminsi yambwiraga ngo yangu ubwo agarutse muri game ngiye kujya mbyinira mwigurira muri gare ngo bazamuha akantu. Bitewe ubwo namubwiye ntuhamaganira nyiri romba pipi ajye aze mu manukane. Cya kindi gisobanura kigize cyane ajya ngo ni pipi. Harya ngo ninde? Sinzi ko yitwa nyakwicwa n'uburoro. Got it, 12 million. It's mine. Iki nacyo niba gicuruza ikarito gifite iduka bagendana. Hari kinjiranyemo ikarito. Sensations. Beautiful. Dore ibyo bagiye kwiba we. Za diama. Ho! Imikufe y'amadiyama gusa. Zahabu ninya cyane zirimo. Diamond. Clinton. Let me introduce. Murakaza neza mwese uko mwiyubashye. Dufite hano umuntu uzi kuvuga afite umunwa. Muramubona ko tayari ari junior. Ajya imbere ni uzi kuvuga kurusha abandi. Tayi junior ajya kubabwira bagomba kugura ibikoresho hano. The great daughter. Murakaza neza cyane. Udafite amafaranga turamusabye nasoke. Ni nko muri The One ugiye kurebera aga film. Kind works and noble spirit. Bakira ibintu byaraturitse abakire batenya gupfa shaho. Za bafure bya bigabo byazanye batangiye guturikamo umuriro. Miriro mabafure. Ho! Abakire basohoka bavuza induru. Imiriro mu mabafure ibintu byarakomeye abantu sugusohoka. Kumbe yakoro cya kindi kiri mu bwato cyamenye ko igihe cy'igihugu kigeze. Igihe cyo ku Talk to me. Allo, ndamvugire. Why? Igihe cyo guhekura abantu kirageze. Tujye kubahekura. Byerekeza imodoka kizimya moto zahi. Ko ari abakokoze ngo bigiye kubakangura yewe niba basinziriye. Hewe data we, mugabo wanje koko kunyica arimwe tukibona za miliyoni zingahe mu buzima. Abakire basohotse bavuza induru. Imodoka kizimya moto birahageze kumbijemo amabande. Amwe makuru nakubwiye abana abajura bakwiye n'ibyangombwa. Impamya bumenyi zo kwibuka ziba. Get everyone away from the door. Watagira wongera kwinjiramo twe bazimye umuriro twanyine nitwe tujyamo. Bibari bibi cyane iyo twivanze n'abasivili. Urumva we kuru dufese. Hatagira undi winjiramo umuntu ashobora kuza agapfiramo mu basore mu begeze hirya. Kono defense zirasohoka. Bidadira imiryango. Haraka. Kufiyenze muri za miliyoni zikaka 75 z'amadolari.
Yego sawa ndaje. Iki nicyo kiri bubatware mu bwato barangije guhekura, ntabwo baca muri kizimyamoto ahubwo baraciye inyuma. Iyi nzu yari ku mazi. Tugende we. Let's go. Tugende. Time to go. Tugende. Isagonda rimwe akanyuma gakurayo abagabo ngabo bacaho. Iyi nyubako kumbi ifite kave hasi igenda igayuka amazi. Bagomba gucamo. Hey! This is the Palm Beach County Sheriff. You have entered a restricted area. Iyi ni security y'amazi ya Palm Beach. Urakora icyano n'ubwato bwawe. Kumbu ubwato polisi iramwatatse. Patrols imwe zo mu bwato. Building, is there a fire? Hari inzu yari ifashe umuriro narinje kwirebera. They're taking care of it. We, ibyo ntago bikureba turabyitaho. Toka hapa. Bas, ari ndi kizimyamoto yahageze. Excuse me. Guys, the West Palm Beach Department. West Palm? How did they beat us here? Well, they're already in there. Harimo abanditswe mu bari baje bagenzi banyu. Ubwo abandi baje. Ibyo ni ikikumba abandi baje dore ngaba bambaye karenga ba frogmen bamwe bambara nk'ibikeri bakajya mu mazi bakoga bambaye nka ba marine. Barangije kwiba tayari. Bagiye muri bwa. I need you to leave this area right now. We twakubwiye vano cyangwa tugufunge nona. Gicunga bagenzi bacu kumbe barimo kwinjira mu mazi hasi. 2 more fire trucks just showed up. Hey, look at this dickhead. Buriya muskwadi. What's he doing? Polisi iramubwira ngo hava kanga kumbe bagenzi be binjiye amazi. Bashobora kubatorera n'imbere. Kugendera amazi hasi biroroshye ko bambaye bya mask. Sorry about that. Kandi mwihangana ninje kwirebera umuriro sareka ngende yabonye bagenzi be. Bagize mu moto bandi bagiye kwagera. Put him down. That's evidence. This is a robbery. Ubu n'ubujura bubaye. Oh my God. Nyagasa ni boss aranyirukana kandi ndimi birarana. Cyabonye babibye kimenya ko boss atakikishyuye. Abajura bagiye kare. Ngabo mu bwato bacaho. Polisi ntiyabimenye. Bwa bwato bwari buhagaze bwari bw'abajura. Bashakishije abajura ngo batava mu nzu abajura bagiye mazi hasi. Umukobwa kumbe yari yaje aho ibintu bagomba ko ibintu biri bubera acunze neza abona indege hejuru amenya ko barimo gushaka abajura bahavuye. Abajura bahavuye barajyahe katurore. Umukobwa nawe n'umuhanga yahisemo kuva kuri ya nyubako yabera gahimurikagura nako inuza cya munara imodoka yizana hakuno. Jason Statham Parker nawe ahari nubwo arwaye barakwereka yanze kuryama. Bonye indege ya patrouille amenya ko abajura barangije gukokora. Polisi irimo irazenguruka ahantu hose bashaka abajura. Dore ibijura ngibyo mu nyanja hasi. Parker yanze kuryama nubwo ari indembe. Parker amazina ye nyakuri yitwa Jason Statham. Mwibuka mga filime kitwa Transporter rimwe ndetse na kabiri na gatatu ye. Mwibuka muri makanika Jason Statham. Gikobwa uko kiri hano cyamenye ko ubujura tayari bwabaye ukurikije polisi yateye. Nacyo gifati yacyo. Paka abajura nabo bakwiye gukangurwa kubakaje. Mwibuke bari mu mazi igikobwa nacyo hasi yari yahitegeye imbunda ngire niba yaketse ko biri mumufata akamenya ko ikurayo. Ibi bijura abajura banyabo bava kuri byandi by'inyamirambo kijya gutya kikirukangana akabafure bakagifata. Cyangwa ugasanga kibye muri restaurant ibiryo. Bikanabyimba kikaza kiyemeye ngo gifite isahane yuzuye. Ari ibijurano. Data mwana dukoza akantu kariya nagakoryo kabisa. Biza bivuga ko byakoze ubukoryo kumbe yarugiye kubakora agakoryo. Harundi wivanze mu birori hano. Ni ibintu bigenda bikakubera agatogo maze ukishima uti twa rwose byaryoshye. Ahubwo ari hano ibintu byabaye melange yivanzemo. See what we got, baby. Let's see what we got. Yeah. Like just a goddamn minute. I want to be that.
Raka. Let me see. Check it out. Look at that. Yewe data we dore zadiya mukobwa yarerebye ndarota. Omushenzi urinde. Kakandi kacire mu bwato. Jirami ndani se. Nimbunda nk'iya Gaddafi. Hey guys, look what I found. We mfashe umuntu watwinjiriye. Gwiki? What is this? Nichande. From Hardware? Waka yarababaye umukobwa baramufasha. You're in here. She was peeking through the fucking window. I wouldn't. Cyari mu idirisha kiri kumwe nande. Shara hano. Shut up. Rosary. Shut up. Funga umudomo. Sharama Beach. Shut up. Sharama Beach. Parker. Parker. Fucking Parker, you're being paranoid again. He sent her in. He's out there somewhere. Kiri hano hanze byaze kuza kiri hano. Parker simuzi. Ceceka wowe. Ceceka siwe tuvuze. Tuvuze Parker. Muri kumwe byanze bikunze. Broke gallon of blood up in that hotel. The news said he could barely walk. That motherfucker's a rock, man. Twareje umusore kajya kumutunganya mu hotel uriya muswa wasanga ari muzima mwana. Bitch. Where is he? Ari hehe urwo nurushi. Tell me when you're shoot you in the fucking face. Vuga cyangwa murasa nona. Where the fuck he is? Fuck up. You want every cop in the fucking world here? Huh? Goba bwa batashi. Mukobwa kumbe munsi y'ameza abonyemo imbunda paka mwe yahaje. Ibi imbunda bifite mwibuke nizikora paka araje maze zose zica bwanuza. Let me help you. All right. Ubu bukora mu mbarutso. Mukobwa muto. Iki cyo gifite ugutwi kukimanyu paka arakirashe shaho cyamukarage. Tumwira. Muri kumwe sibyo? Wapi? And tell me where he is. Mbwira wari rero. I don't know. Imbizi. Kigiye gukubita kirababarira. Check the house. Musakishe muri iyi nzu. Check in the house. Shakisha mu nzu. Bashakisha mu nzu. Bafite ubwoba shaho. Hey! Bamushyizemo imyenge ihagije bakeka ko nawe yabatobora Israel yose. Iyi. Ego. Go. Yeah, you do. Kibona ikirahure cyamenetse ku muryango ni cyari cyabibonye mbere. Ari hano. Imbunda afite nikora. Buriya rero umuntu uri bupfe uramubona ukamubona kare. Nazindutse mfite n'ibicuro mu gatafari. Niba aribo barucisha ndavuga urusasu. Senzi nawo hari. Se yabari hano kan. Hano se kan? Rero ako wasanga. Urimo.